O te fifia hofolofa ma whaatalo whantu sa moe lau mai moanga le dei fui vaenga o le fiafi. Ia ina ua se fulu miru te wate ai nei le itu la e se fulu. Se fulu miru te le itu la. Ia langa o le kau ke kau ar ke mi wha mato di usila o le wha. Ioi. Ia e langa o le ua mako i ngā I manga o. Ia lo no wingala wate ale lima. I dei fo ia so manta go fie le lo fa marenga le o le tatou ma te sili le langi o te fia fa ta lofa o fo lofa ba fa felo ia tu ia wo fai vai se fo I lo pepe dei fo vai nga o le afiafi I lau mai mo fa fonga sa mo o so se mea e tau te feo iai o fea e te malanga iai le oli o le atua I lo loto ioi ia fa tu mawina le oli o le atua o le file mu le anga fa Amerika la kusi o le mea ile anga o le tua e de tauna ile sa o lo tonga e fiela le deva anga la fiafi fa talo fa mo folo fatu ia e le sofa ba ba lo tato ma te sili ile lang soti o ko kiki anga lo usolori e nga ngai karuli ngo ngi wori ia wa fo I le lofa tau bulibuli malona lofa aputiputi ia olona lofa e le liliu la vai o le fa va e mai le au ngā tupulanga, I le au ngā tupulanga, I le au ngā tupulanga. E le mawhai o na liliu le alofa, maleanga le leo le tātou ma tei siri le langi. Ia, pei whai lao no le tau sisira bai. O whea au ke whea rua ia I le neita for ke lope. Pe o te alui ngā o ngā I, o mantu, o saute, o se sifo, o se sai. E le mawhai au na suia, se I wanga ngā ua, o to le mawhai au na maua se malosi. Ia pe ua lolofi foi ma fetuleni le tele ma le saputu ni tuatuangia. Ia ona le mawhaia la ia lea. Ona whaia se tātou proklame. Ia e suafa manu malo le lii o lo tātou mesia o Yesu Keriso. O te fiafia, o te whaatalofa, ma o folo whantu. E le dei vahenga o le afiafi ia maisi o potu nei e manaia. Ioi. Se woka musu ai ka ua ku fo ile hotel lu ke yai malanga nga nga ka ua ku fo ya le hotel mua mai fo ya au ali ai le mafai ai nga maua singa u malolo alore sei fo lau sa mo malole ona sai ya malole langi ma to una de asialta fale malu mai sa tu paitea ma santaua fale lima isa vai o kama kau mangava are mo kele sala fai vai ane isi tu te tele le motu tu moi ia le fowa se mai lungo le fola tatou te fifia ia ele dei vaenga o le fiafi taulantu ile toi por kalame foi a fai tautua foi masania ile tatou tautua le Blue TV share tatou por kalame ioi like love and share wangungulu o ge fai aku wangungulu fo ise le aku o le bele ia ile to tele se va tu la utan so le wa pe ya li se ko fainga en sa o ai vau o I wa makua yo fa mo ia ya kala vau fe usi ko ingo vau kuku la kuku sai pipi tu lo fo le fio en sa la e ka su me se awalos ko inga so fu sa le wa fui I salolonga. Passi mai la le ka vale le IPC. Passi mai ka vale le IPC fa pe aku le limo vau ele ai. Ko emmo aku ka vale le IPC ko fa pe aku le limo vau. Ku ro mar ka vale le IPC fa tu ma vau. Va muli e ma vai nga mo bata ubripi oi e buri fangua. Ai nganga kongi ma le udo nganga kongi ma le udo si ave ka vale upolu nganga feru isa vai nganga kongi ma le udo fa mai oli ele ongi ka vale la upase si o ka vale le malo ka vale ya ya vai pasinga le saupe vai ska vale le fai nga feve ka nga kala ukelo ka vale le malo nganga ko kongi go kongo udo ave ka vale la ko aru ai fa mai ka las go ingo vau ya ofia ya la le malo ke malo ya ui
o via ia nale malu ke malu ia uia vai le o mai ale au le ngi fo linga le ngi kingo kanga kala ia le te vai tu sare te tau peno fa to na fil fa so fo i a o sio manto wa tu malu le nga fa ko le kala ile ka kaunga kali fua i mo mikula se ivanga ngala tangata fa yo lanto fo linga matangata fo i ti na ona fa te amanu ti nga ona fa ta sina solo mai wa so fu i me fa pe fa ke amai marengu tangata lana le ta waina fa wala ngor kangaka ai le ma fai na tali asiata any fake pages e uinga nga ka share mai tangata fo mai ya ngale wo fai mai ya ai mai ai ma share va ngale ale SSIGGG ioi fo mai ngale fo mai ya saula ya welcome to Samoa there you are ya ai kiri ifia ko mingi ke o fo ngale tiri fia tali peno te fai tu mai maule taimi e tala no ai fu ma tali tangata feola tangata feoti a kala le va o ke kali ku ya u ko ya o via ya na ne manu ge manu ya sorry yo ye to tio mai ma fa pe na mai ma a to feo ti to io to feo ti to man na to te pulea le lalolangi io a to feo ti to man na o ave o ko me singa o leo e ava tu le pule to te pule ina a to man na o ai loka lea o le mafuanga fo ilea ya fuaina le au oil official leo mafuanga fo ilea ya fuaina le ave o ma leo e le ave o masitanga te pule ni mea ona fo i wasi la via ele tu ale loto lea nga e pulea ese le nga yo mea ya atalo vajuna ile le mainga le ayo ka ku malo orka ku malo ai si fa ya tu la utala le au ne ya vea o e mata ifa wale si tangata tu lu fa fonga na tu yo le ngare ka ki ka ku fa ta tu wa fa so si fem ka bi wi di nga manga ya afe ka ya fo i isiki ngale nga fa ka wela wi di nga lela awana ifaya oe tulo awana ifaya fata ifawina oe ese tangata ona o se fata unu wina oniona mana onga o kuko mo mai o ke ia le meli mai o kakare o kau ofi se fata hela utala i tu balango le tangata soifua a o kanga le lenga ufa ku le ia ke a wale recording o lana tautalanga fu le lenga makar kalango ai kua malanga kama fo ilea wangaro fo ya ulingo lang kama fa penga fa ka mai povi ai si vetu la utala o ke ile meli mai kuwa request langa makele feelingi mai oni fu tanga day out of my life ile mai mo ai nan of aswa tu lengo te mai al fa te inga wana tala e fai matavini o se tanga day pi fa ta ifa wes tangata turo ele le fu ile ave sa o wa ke ro pa wi o pu fi fa longo le ai wa foi wa uma ona matanga mai le te mai male nu o siona to lua tu lo le pa io sa so mo ma inga lua wa uma langa fa ke mai makuai si io ai a le wingo na utala ale ai o so ku pe o le fainga ale ai fa ka vingi ngai ku ai nga kan ka fa bengi le lana meli mai ai loi tua ma fai mai ia welcome to fa ma vai loi ni usila ya awa tau te wha pena ia le file mua le tua i lo loto o oe o se tangata le lei ai ona o le anga le nae ta milo i tua nae awa tua le meo le wha loto ti ngā ia ti oe ai me se fo i po ai lava ngā la a wha au pengaina ia walu ki whaiaku nā la a wha au pengaina oe nā tangata ia ma avakungi ngai ka mai me fo ia walu ki wha o ke wha ka inga pio ka i whau kuri pua o lo kama ka ilo ai se kukuliza mo pe kukusa marka ko inga enga ke sira fia de vau le la na utala no an tuai me ya ke longo fia le me langa o la ka ifau kurpu ala ko inga ya ala le mo ka ifau kurpu ya kamanga os pleki os ya va ila ia ka vu ka foi fe punga ma ya kamanga
wala ngi fa ya o mta ifa uso awa ia manisi ya fo pe no fa ya tu ya ngo fa ya ku ang sorry wa va venga wa ku ia producer sa wa ia la ka mo edvis wa me la le mo le umanga fa ya wa le lady temperature pe ya le ka u vela mai lango ka u vela mai lo koko awana ifa ya o e ma fa pena awol fa te fa wina o ele le va ko upu sa o ngai kanga kai e fa au sois no tu pea ia le faipule ia tu pea ia le ala ia limongi afia mana o ya le avesa na su ia te au tu pea te ia au I ka ko ke loa le maua lalo te le tu ai nga faipule ia e sau vinga le fa to ai tanga tama sau to mo fa to ai le media ele popole ai ka mai ki mo le ngai pena ta fai atu ia la fai atu la utala le o le ingei le o le e nei le to telo ni si sa malanga mai fu mo ka fa ka kali me mo ka vai mai o pe kai karoka ia vai mai ai ngi sila pe kai karoka ku ia ngisi anga o mai fo ingei o mai mapulo ma me fa pe nga ma kava mai ola ko fori ai ia te ora utala le e sili aku le mafau ke le ma le whaako whala inga ke le ale la audi ale mali e kua. Mangisi o mingiska. E mai waifua le kaimi e hoi ave kasua waifua ka ngaka. O tau mo mai. Mai waifua lako a me se ame o mingiska ma whaipule. Ia la e ka ngoi kau mo whai whaakau makakao ka ngaka nga paro ka nga oko. Yes. Lua. Toti tau mo whai whaatau matatao le media se la media. Waranga lau te whai atu. O le whuingo usau ka penga maa u whaila e su e mai ai episode mua ngauru e whakalango ai se am se eo o mai le teimi le nei. Se su e aku pe iai se mea se tasi. O whai ai ni meo ni tau whaleanga. E hui o lea. E peno te whai atu. E fu le teimi e mau wha. Ana o whai atu whapena. So e ietu te tau wha awhewhe. E le o se kou malo e sa oi vau. O le malo makako. La ingi usila kom le minister o leo a Samoa. E oi. La ingi usila. Ia le winga nata te whai atu fu le. Ai o le whao ngaina o le te. Ia o le vaenga nau te awhia tu le amatanga fu. O le tatu purkalame le vaenga o le viafi. Ai fatalo fantu wo ma paanga ma mai fa fitai tele le to tele o ila to tau foi tusi mai o isi foi o lo meli mai tua asiata tau tua ngalo sao ngale mu fa fitai o te fa alo atu ya te auto fa fitai tele la tai lo to manantu mai ya fa fitai foi tulanga o lo to alo lofa ya ili fai prokalame male ya me se foi le tulanga mo le tula o fa after tele ya te oto o malava ya ele le vanga o le avia filta to wa proclame ya a o se ka ko nga uma fa ele umi ta to proclame mal ta to fa soa le nga uma rofo ya ka penga la ako ya o ka fa me rofo yoi iro foi ta to wa o male purpose ya matulanga o le fa mo ma tulanga na ia na ona umale ta to fa me oi ia le lo po taiao po tala tu taiao to te va ai mai fo se fo ile tu nu ula butu atu ai ai le o se ta fa vale ai fu nga taua io e fu nga taua e fo vala au wina te tau ona ia manai fo no tanga fo ia e te tau fo ina au ai ai i ringa o ko wari ko ki rofeo ai ni fongo oi ele nga o ko ke rofeo ha ingi fongo fa va malo awana ngalo ya auto o le grupo o le ngai o international o le ke le o le mo fongo kanga ai vai au vai ya ku le lisido ke kauri mai nga o fongo me o le au fe ru ai no winga o tanto te ya o ka ko ya se umatu no uya la to sila ya fa manu ya ngale tu anto fa be mai nei o ka o ke le ku peru po o feru ai ma
Sa ili silo makua. Sa ili silo makua. Maua ngai manguia fa mai kala ali silo makua ila karangonga fa mai vi ia le di iwa maua lau ka vale fo. Sa pili au le ili sa pili lo makua mai ia wa ia vi ia. Mai yo wa ia vi ia. Fa ka ia ile tu. O fa manuyanga. Iyo ia pa wala le meki fe o ka ngoi apuki puki fa talo fa tuai matala fa talo fa fe yo le tala lei fa fe ngai nga taulangi be se fo ia na yo matua fa le nganga fa te tele fo ile lo tapo inga ai be se fe yo le tala lei fa fe au ma so se fa ta fa taulanga Samoa ni Usila Australia America Samoa ia. But when I say America, I feel yasi keke make rekodi. Ia ai mai se fo yo atu mo le Pacifica. Wala ngai fo le tatou wa o ngatu spa ia ngai fiti e Kalesia Samoa e ai Vanuatu Solomonga Afrika i le au fa missionary le au talai o te fatalo fantu mo o folo fantu. Ia le nei vaenga fo yo le fia fil tatou proclame. O le urusu male ono minuto te deli tula e fa ingi Usila o le lima i Samoa a o te aile se fulu Utah a o te ale iwa i Seattle ma California. Ile anu le whaika ura mano. Ma neia i o le meo no whenua rua i soro. Ia ma i wha manu ia ngā le tua. E te iloa aile ese ngau kaimi. A ta lo whantu le au Amerika le rei taimi po o whele skeke o Amerika o lo e maua mai ai. Ia lo leo e Manzania ia ua sui fo ile tau sisi mai ia ile nei fo ino fuanga o tau fai atu le tātou porkalami fa talo fantu tama matina matutua le lau wao sina e le tau au talaina o tau pa ia e mai se fo i o tau suafa ai na ona au fa pe antu o tau uma o wo mamae e pele le loto asiata ma le tātou porkalami le tau te ia i lungo le Blue TV fa talo fantu malo le soifua manuia. Tatou fa solo mai Australia fa talo fantu so se stete o Australia. Fea lava le stete o lo e maua mai ai aua e te popole. Lea ona ufa penantu aua e te popole. Se o ke faya re kala re kusi. O lo uola. Wa ya ke riso ia. Ia. Mai o lo uoti. O lo manuia lea. A o lo uola. Wa ya ke riso ia. Wala ka ku ki popole awa tatou te fefefi. E yoe. Awa le popole awa le fefefi. Au te iloa ta siale mafua anga tele na utou popole ele lau tele. Yes, e tau te alo lofa mongi a ile urupo mare tatou porkalame. Lua e te popole ono o lo musu le aduatu le news i te ua taofi a uoloka le urupo. It is 10:27 here in West Jordan. Oilea sauno lotu sua J Stanofai. Pe ya la kai au lotu. Pe ya le morning le wi oto. Le wingala na le na fa ya tula utala. Au ko ki pole. Australia ma state Australia. O lo so longa le me uma langa le o le tu. Ia bai ko ke le o lo por me o usa mo lava por me o lo ke kala ngoa ku fiki. Ioi, o le miskeli o lilo le ngā. Fatu fo o le miskeli o lilo le nā njau tele o si la fia. Po le mea fo ia na o na saua o se malolonga ale waa. Matulanga fa bena. E se o le Pasifika le mea ai i o tau si la fia. It's a tropical island. Ka fia o lai. Ka fia wa ai aku ngā opu e mengi singi a kaile. Pe a fa pe he mo o pek. Ko soror ka valea pai mala fai mala o di e samo a talo fatoi tanto ini Usila a o te popole le atu e pele le lo to malenganga to te popole o lo so longa le me o malanga le o lo tanto matai silang falta fa manui atu happy belated birthday e le aso soifua o le fionga i a fepule ai silila fepule ai o i ka fiona ia arga malo e kili mai de matang ala vala vatuna o le fepule ai o le an lo le moangutia
iyo longo ingo le alo li ka malo ai anta to wo fo ia awa le tu ya tua ia e pa wale o ku ya ku sa failanga aku ponga iyo o ku ya ku fe pule awala nga tapisa mo fo ile sito tele mo fo mai tatala mai ala ato pona tatala mai ala ngare kasi ar ku ya ku sa failanga aku ponga nga or ku ya ku fe pule ya mele ala o vionga fe pule isilila fe pule ai maruia tele lo wasa soifua pe ona da fina to ai le lima se fulu lima e or kamalo ele taitaya o lo talavo malosi au lele pe ia e se vai la au pe se vai le ai no elo sunga po lo fionga le mafu ai na pe te malosi ma e ma a fo ile le kamalo pe a savali e mantua pe o fika loma fa mo yan tu lo ma se soifua se te bita to fo inisio tanto wa se soifua ma so fa na ai ia la ka ko ai ono le wa fea iyo a se soifua ma fa talo fa dia te to ngol o le tanto wa proclame la nga le fa ko ke fongi le ma se fa no tau ti lo tuai ya ina inisi fo tanto ko meni manisi fo yo auto ai wa tau te popole fo tanto le bola e motu mai tua iyo fai kalia la ko po ai fo yo su e ka ika ile ai angi me o tupu iyo se na se fo ya fa e le tau iyo ai fa tai langa le le tu tatu wa aso fa na wo tu va ya tu ya se so fo wa mo tu ina mai ole to ko fa so marfitu tu sanga ya ole faletua ya felicita tui ono lao tui olo au saonga ya tui no lo au sole e iso ngai sua fai langa ke le fo sua fange ya e pio te mo le butu anta vai fo le ya e fia bobole ya to manto lo fanga mo tina pele ole ainga ya felicita tui no lo au e antoa ia ile fase marfitu o le tausanga o lo de soifua e bobole tuai le nga fa tai ile tua ia e so to lo fa pele e ala ia na nga ruenga le lei ua na ia faia pe ai to no so mantu ai nga ia so uma ka fio lai ka ile le husband ai mai se o la nga ruenga malosi ai se awanse manui o le ai nga fa pe foi no uma le kalesia o le matou tatalo ia lofa le li masanga fa popopea ni aso se tele tatou te mafuta i be o lo faanga mai sia u fanau o ainga mai upolu sa tu pa itea sa tau o ka fiola e o ke ngore mako sa fotu a sa au wala sa vai ai mai se o ainga i pagopango no uli tutuila Genesee California masiaro nei ai fa sili lo faanga mai siau Bani Bobo sa mato feilo ai male to finele masiona io mato feilo ai le fu ale sa fai Portland Oregon ia mo molia to me famduanga mai asia tamare tau te ia e fa afrikai ke le afo ia ile to afio atu e asi ia lo fa tau va aina wo malanga atu fa manuia la vale tua happy 47th birthday ai ka ko kele aku disia soifua fa fe kai ai ringi ka malo Iyo, fa fekai longa loko keli. Ile ia au mai o le fa mudia ngola soifosio na to olua. E pe lai furinga mai o na o fine lai fainga duenga ai le o fainga duenga ngai. Ese di lo de ngadi. Ba ngo fo fa ki ngai nga ke ngor boko. Wa es ko sila ku. Sa ku pa ikea sa ka ola. O ma mai java ia fio mai ia le to fine fo. Ba lo was soifua. O le se tanto wa so fan now. Ole ajoanga ole lua super toru tu sanga ole sunga ya ene unasa happy 23rd birthday ene unasa ya famurianga lo faanga foi ya mai na yo matu ke va ko sunga ya ene li pe lo yeile tala inga ole tala le lei io ale tua ya ile ekalesia hiskrisha lo yo aso enga dai I Utah ia manuia li lo ma se soifua lo songa fe fe utalai ene una sa lo faanga mai yo matua ma ainga uso matua fa fine ia me se foi famurianga jo ina tu eseta I lungo le tanto proclame e le dei vanga ole fiafi o te lo pawi o tanto wa se soifua fa tasi ai manisio an so fa nau fa mole na ono o toe tu la au manuiti an tu fa mole
pe mawhai ona send o mamai i le tau taiai. Whamore mole lava male malo. Tau taiai male malo. That's the page. Not Blue TV. Not Asiata and Hana. Se diri ko wola leanga ni. Kusa foi pe kau ke feeling. Kulo. Ai fa nga mai. Se pe ya no fa mananju so o antu. O lele ui le fai tutoa. O le ngoi ma le whao mea. Malia mai o lo walo fai le sikai. E ala ino ufiso zoni atu e malia mai. Ono o lele tu. Na uto e fai atu fo i tūlanga o tatu aso i fuamas whanau. Now remember, it's a free service from a good heart. A e halunga i aso so i fuamas o wha ngau ar kiwi kasi kiwi koruma kuloua. I ngei a mese fo ma kongi usila. E kokongi. E totongi le upu matulanga whapena. Ai nai tau te sila fia. Ia e peanga o Samoa lai wha maka ai matulanga walanga i le o alurunga o social media. Ai a e ui mai lai i. La se fai kau fia mafe o kangakai. O le a sila fia mai lo waka au le lei mau wha manguyanga. So o lo o iei pea le avanoa i lo ufatu o le alofa. E mafua ai ona ou tarosanga pea i lau pule walanga u kele pule angei mea uma. Io i le fio ngai ngā fatasi. E ona o lo loto lava ia e lo fatu. E kaule e maua isi o nganga mea. Ia. O le alala le no fai atu le vaenga lea. Walanga e te tongi isi mea. Ai leu te fai atu. So e te wha maa avenga mai. Sandy Ford kako kauka ia e malo. E mafuana e whamai e te whiu e whai e leo furu. Maybe whatever o na tātou mafuta e tere o like mai follow le tātou. O elisi le e ke musu e ke like, ke musu e share po kala me ke musu e follow. O le mafior ke leo au was whangau e kala umai. Atu ai. Ai o leo te tātou uma awane i no o te o whatua si tangata. E malamalama fo ina i tātou o mapaanga masani mai e watau a veo tātou a inga i rungo nei porkalame. Tau te malamalama. E whailale se mwhaianga e kango remind mai se atafa mole na ua senda tuitua ia. I like that. Ia no tangolo lea ono le mafuanga. E ave sa o al sunga ya misa, pola fionga ya misa, ia pol sunga ya Ryan. O producers ia la tau te edit ke u whalelei. Ia wa yeisi ata e laise se la muanga e la fo me angalo ya o ele se ruolo unu. Ia na avele to e matua to e box valelei e wadi illa. Ia mateu lelei ma mai se ia ona fai mai lo la ia le lunga. O sila ele fa peanga nga kongi mai ala ku lo lunga vai na tu sila mai e makua ke faleleia wa ma vuona u fa yentu nei dei me pena u fa tole asfrele nei ele tatu fa so ya e mana ia fu e tu ta pena fa fine to anga tu ina inisi o vaenga e fe so ni tu mo e al mele e fai o le fai fua o le fai so o lo ngo fua ma sen mai le ma page ma lo do tu lo ia fa mole e se rufia fai ka vingi mo rufa ki nga inga ka ia na wo to masani aja umala u tala no mal tanto fa so na inisila na vaenga tulanga i tanto wa soifua mas fana tau te ia e mal malo send ia na o le si vaenga a wo te fa mo ke fa mai lo wa on le porkalame now let me say this loud and clear langa ye le si fo e ke sila mai lo io e te vai mai lo wo live vatu ma ona tu tato pokalame va velo la wo so mai sen mai asi fa mo se uso fa con le ai mo so anything an hour le la vatu la uso so ni le an hour before the show starts or cut off lenga o lo was so fu mo lo was fana mo ioi o mea manino mai se ata se tasi mai se aka se kasi awe ke sendinga umanga o mai le album soli e ye isi aka sole au mai sole pelu se fulu wakari ola ona se ke so o ai no kingari ma o me fai ne ia e mai isi sole ola olangi ngi akari ari puasa pula lava se aka manga ya se kasi
ioi a lua se lau pasenge ia te auia o le lua max au le lua e pe anu te fai atu o le au nanga fuli ai au foi ke abusing an hour before I amata le show sen mai o lo faanga fa pupu mai foi o le sibea walk off you e o le producer wa fiu e mo lava na silvi nga ma fa taile tua pe a vai ona au le atu mo pe ai o le vi nga fa ya o mato ola sorry le e nga o kango ko fa mangingo ngai meia mani e mai no finga ngalo trust me o ke kango e vaku le fa lau te lenga o lo wasofana pa wa o me kaudia aso o tausanga momolia lo faanga ingoa ia sao o ai eva kuai ia le mere le ka ke le sau ngi so or vi ngai le tuai me pito luma mar manuia la langel fin ngalo lo fa le tuai tangata o tala salamo fa mai lo wanga ngai fa manua tuia o la isa ia sorry ale vela mai o lo ka ma fa si ko wola le nga ku ya o langa nga ma ku ko ma ku nga fai sawa ga ko mar mo maria ia maria mai o to mai le mo a fa pe lusu matasi asiata o se o finele o caro asiata fa ka inga a to anga lo na lusu matasi fa taile tua ona olana tu singa wa ulie o ele fine ya pala o mangi ngai fai upu fo ngale se lu se fulu alo faanga ia mai te au nei maltina le ainga e te so o altina le ainga le poto ia ho kangolo le fala ke le haku o le au mele ia al mele ia o le lau mai lava para kala fari se o le manga kuani o eri e fai o le koko ngiani ya I hope manino le mana ya I hope manino ia le na vaenga ia fa fa ngofie foi o le ali tato me tato fa sisilanga io tato fa sisilanga le manu foi o mo le avano o le siva le ai le aso dao e le fale fa fie le orita o le siva le po le social le days ile se le au kilani sa mo business expose o le afia ile aso tona aso tolu o le masina le dio okuso ile club orita po le tula fale sa mo I papa toi o si le fia I la to we flo fa pe le vai ngale nei o le fia lulu o vai ma lulu o lima ia ma fa se pa solo mata address lu suba lu John Street papa toi se fulu tala le lu fale te dala mai I le valu le fia se ia o le taimi tauta ita ia o le fale yeah, our funds will go towards Aukilani Samoa Business Expose. Yeah. O loo iai fo te tono se mātou maftanga lea. A whiwhio atu matala au atu e lea so tona inei. E nā le orita e lango le wha moe e a matou whaafonga fo I le wha ili matautia. E a le tūla whale Samoa I nā I papa toe. O isi tatu whasisilanga toi whaamanatua antu o lea te tala lava le tātou restara. Ea mo lea o ngā Samoa o ngana ma lea nganuu lupe fofoi vau ese. O lea so ngafua, vai aso fau lea so lima, I le tāra fitu lea fiafi, ia le address o lo ta uelunga 5 Otara Road I Otara, o lea whaiai le tātou vasenga, ia whaamautu umai ma whaangata I loa, ia a tātou restara, so antu matala au atu, tau te mafutai, o e lea te nau lea nganuu, mo o tofo ia atu I fafo, Amerika, Australia, Samoa, Amerika, Samoa, Hawaii po whelava. Ma whai ona whaatonu ina tātou wa o ngai lungo le sum, tātou vasenga beginners, mo whanau, ma ila tau na soifua e turu I fafo, ma wale wanoa e o ina ai le ngangana, o le whaatulanga ina o le tautala, o le whaatulanga ina o whai upu, o le whaasao ina o le ngangana, ma tūlanga whapena, e le sunga le whaiaonga, le stasio whaiaonga fo e lupe fo I vau ese, a o io se whaiaonga si nia whaululunga o le ngangana Samoa University o Kilani, le tō wha ia le moa whesuluai.
nisi fu o tātou madai ma nisi fu o tātou whaiaonga. Ia wale vasenga wha taulelea au waluma maumanga mai se fu o vasenga wha madai. Ia e taua, aua e te tuu au lafu fua i mawhauwhaunga vai o le au vaenga fu i e whaitio. Ai au ngā piu loa ma se mea. Or kua lalo le lau whetua. Aua ne i moe noa i fua. Ma moe lo loa i fua. Lou whina ngalo ma lau whaatoa whala inga sa ili. Ora soi fuanga ngei. Ora soi fuanga e kako ke sa ili nge mea lelei, longo leleia ma kau leleia. Leanga e le saule tangata whaitio. E kawa le maasiasi ma le tauvalea ma le whaalumaina. Pe a whai e oe mea lava lou ainga a laite si la fiete mo miel fisoswang. Am I right? E mai se ara mea lea o lau wo, e ngolongo fia se wo fu ilele ya oe o le pu mo o yolo na ma fau. E na te avatua ia te oe se fautuanga e au ainga e alu i luma. O le fisiri lo ma fau. Nga ngofo kuloua la vatula o fatita inga lea wau te whaalau te le li tūlanga lea. Nga ngofo la vionga ia ai ono whanaafi tu lou le ufa ilangi le fōlaunga. Dokta ai ono whanaafi le tangalua. Nga ngofo kulou moe longa mauka la e si la fia le ke leo mea uma. Walau ilo ai lea tamali i tu lou la unu fausia. Nga moe a ala e nga wautu pupu le tofa ma le utanga. Le ai. Sa onga. Sa falea onga. Sa utu vai mai foi sa ai kanga uku vai mai ai. Ele ai a masesi nga pa u mai lo ile langi pa u mai masonga ko o masonga fui. O tātou uma o tātou o tangata nono. Na le winga o le tala o tātou o tangata sa ili. Le ai ma se fia polofesa e o ele wadi e o faila ko failonga fa me o la ko polofesa nga o nga uma. Yes. Nga o nga. Tuloba. Ai le nga o ka ko e ma kele le me foi lele. E lo singa mea. Musu lo acknowledge. Se kasi nga o nga mai ai ai fia kama natural. Iyo. Ole fia kama natural ia. Iyo. Ai vai ku ngeilanga natural. E ke roa kuwa. Ole fai kau yu ole maka YouTube ia. Ia. E iris kanga kai fa benga. E peye deny ia le meo le ola awa oinga. Ai vai ngeilanga me fai. E ke roa kuwa la unga mai ia nga upuais. E la unga mai la unga is. Le ngoa yo le au photocopy ma le au copyright ma le au umanga me le fatoi fo ngai vai le ye ke haru ke rongo fia e ke ala ko le la unga le nga faielea e ala ku lis fa la popokonga o le la unga le nga faielea e ala ku lis fa la popokonga o le la unga le nga faielea ala musu e ma o punga fa fai ngofi e mai sa we lo nga o nga ya pai mala fai out visit nga e pa u me maso fu e maso ko e ai pe nga ya o nga lo kama pe nga ya o nga lo kinga pe nga e learn mai seisi lo anko lo anti po seisi lava o le same process lava nga e o uma ya ka nga ka uma le nga o sa moa nga ku huku maku kalinga Whawhitai lai nei vai taimi. O lau whawhitai e whaamapue. Whawhitai i la tau o lo whaia la tau porkalame Samoa. Yes, I acknowledge those. From the beginning, whawhikai ia i le au fueloloa ma le au puputo o e ua whai ilangi la tau wholonga. Sao la tau mawhai. E asa mai. Ko akili. Ka kele kau ta uatua. E o mai foi la po o le halava se porkalame Samoa. Le fua vatula u encouragement. You don't have ke sau fuele lupe foi va ese a ele karikongwa o ma ele ngau ma ele manga oai e ei fo isi por kalame tele yo isi por kalame Samoa ai ola ut fautuanga fa ala wa tele mo tanto o ele mongi lo loko ke fia sa ili ai se por kalame pe a ngau ia pe la no fa yetu lai te tala le va no ya matou
ngata le songa fua le stara ma amata ya tatu vasenga ma vai hei vasenga fa matai ia o vai nga ia bo mana o fa lo tele e fa feanga e fa feanga e lo va fa tau e ma fainga e lo u por fa kau ai ke le lo kai me ke o so il fa kau le nga i le fa sa mo foi a se foi lo kai me ke punga wa se a ko ma u ka penga e le fa pela na o le wing o lo tala to tele foi la u fai to fa ia e le vasenga fa makai o le tāua foi la le na mau i foi e tape nai o ele te sau ni lau nofo malau ke le o kako kala vou o le ua makai ai se fai atu lau tu alano lea aua ne i faia o e mamatai e nga o nga kao fio fia i sua fongi a inga aua yes o lau ku alano le leia le la avatu aua ne i avea lo matai o se matai e tau na faa atua ini nofo ia lenga o le upu o le awivi a ia a sa mo il fa to fa la inga de melia o le ala le pule o le tautua o le ale pule le ngai ka uinga e le o se pule se farfainga ruenga kasi le va inga male ala nga upu ka ka nga fa mangingo ma fa e tau na fa manino ma fa lau tele lo na fa nga ina lenga o le la ka fa nga generalize fo le fainga o upu le no I specific ale meaning o le upu le o le ala i le pule o le kaupua. O le ale pule le tau, e leo se pule se whainga ruenga, e leo se pule o se kampangi, e ai. Antonu e mawhai ona e wha o ngai le winga lau teli, a o le a fua matangi o le upulea, o le ala i le pule o le makai. O inga le fufua mai ai ia le sau whainga Samoa, e ele me tau o le sau whainga le pule, e whasingo o le sau whainga makai, mala le leia e o lo kausingu ui vau ngana ia. E se sau whainga le pule, e se sau whainga kaulele ama, e ifo ia fio anga e ia ngu o le pule, e ifo i whainga ngu o ki ngā, e se uma. Ai ona ua tele na whao ngā whaalau wa i tele tātou wa pe ua sau ea male upfoi lele o lo wala i lau pule sidi, o lo wa lea ai o le vaenga na whanau mai ai lea upu whasamoa, e whaatatau i le pule o matai. Iyo. So o le tāua fo ilale na e watuai lau tu analo le mo tango e whaalau tele e le nei vai se uma kako woi kako issue ma me whapurukiki ai tāua fo isi i tama i whaasoa o le ngangana ma le nganu o lau whaamaro si au fo ilale mo oi even ia te oele tama matua lenga se uma a tātou whale se uma au wala no tātou wasa mai ai se situations leu whapritania e iai le si tamā nā alu ese mai Samoa, whatoa se fulu tausanga, se fulu lua pe se fulu valu, even lua se fulu kausanga, ngā alu ese mai o le matua lana o lona seifua, o le kaiminingei, wongo se fulu kausanga, fiku se fulu tausanga, ai ua lewa na motu ma le taula. E iai, sa o me tai nisi to tele Amerika, e ofo ia mako ngi usirangi. Yeah. So ele avea la prokalame nei na whapea lea aua nei whapea e tu uai lalo lo tofo i lele ma discourage oi. Ma whapea mai ai e ula mai ngei ka ngaka wo umakua a lea e wako e kau walu e koe kau whainge i mea aua. Tu upere tangatai e ula. Iyo e. Pera no whali tu upere na tangatai e ula. Ia e alu o e whai walanga e le sauru ka ngaka ngā. Ngai ula mai ele sau e fai mea lo ainga ele sau e fai poiponga lo wa fiki mei pio la ula mai fa tai vi ele tu wa e poko mi ele ku nga ai ele sau la le ula nga oi e fai le lufuru kasi o lo wa finge le ku ya o e kango e fai ele sau le kau fai mai o la wo e sau e kau kala i me fa lo tu i fale e fai le mali wo lo ainga pe a fai e o lo lava taimi o la le wing o la utala alu o esa ili langa o kala foi ngar kusi o angi mea e longo le leia ka u le leia ma tau te sa ili ia mea uma es o le ar ka u le leia o le ka u le leia me ka o le pui nga o le ainga wo fiangi kai me ka u vale aingi ainga wo fiangi kai me ka u mawala lo inga ingi ainga e o aku
o whapenge i runga ulu, ai uma e ngare fisanga i ngō ko ngā lei fo whapenge i lalo. E ingi kemi whapenga o kupue. Le winga le ngā fio ngā le atua, o a mea e longo le leia makau le leia, ka ko sa iri. O le anga nuu foi la, a e si la fia e oe ia, e ka kaunga e sa iri. Se e wale alo le angwa ke ango le pola e moku mai kua. Whamaile ka la le si kai atamai. Knowledge recorded is knowledge available in time of need. E ka ua la le me ka ua leo la o inga. O a lava me uma, e le kau ke le fō mai uma. Kau ke le ingsingia uma. Kau ke le ka muka, kau ke le o a uma. Ioi, kau ke le akama mai uma, kupe kau ke le loia uma. Ai e le mawhai fo i se loia nga sau whai mea ia o whai wa. E le mawhai e se fō mai pasi, e le mawhai e saengis. E iaia fo i e. O le lātou wā lea anava ma le lātou tofi. O le pola pui na o ainga. Me pila ia o hele nae au ngā hai vaenga ia. Lau le whalau tere ma lau wha malo si au. Ia e le tūlanga le nei vaenga o le. Tatotur manolonga. A fo i mai. O le atatu atu tātou whasoa. Ia ma nisi fo o tātou whasalong wha business. Ile nei vaenga o le fiafi. Of our island Johannesburg craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe wha mapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha mitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha mamoli, pe ae wha ngā ina le Pacific Easy mobile app. Olo apa no fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma wha tino la fo ino tupe wha mamoli lungo le telefoni, ai ngā wha pitoa. I oe, wha sauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai wha ngā le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe wha mamoli. Olo apa no fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele, o tātou la la silia ma le fitu se furu o whasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono, po numera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 215
527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usau lunga o le nei ala leo ina ia mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le a whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le lima i le afiafi i le ho la malu o Fou College po o le kolise o malu o Fou. O le nesau ninga o le a whaapena o na tufa ina ai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo Sinai. Sa te talo mawhai Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Tibere watile ua tatonu le tula e ono ya po le tafo yo le lima ya i le taimi masani le tato programme i New Zealand e le fo ia fia fi mantongo fi o le so for rightly al talo fatu le totele o tato lungo le programme ya wo mapa anga mai tau le ta ua to suafa tatu au wia fa bea o tanto o ainga e lungo le tanto programme ya alo fatele atu mo auto o vai aku ai sen me le skanga ya ule ya tate vai atu peno to onga o kanga kangi o ka mo o vai aku ale message mai le si screenshot mai le si tanga ta fo yo le tato ale ka sen mai ki nga ngo ka vai aku ya ai langa la te vai atu tuli ko mengi ka malo ka ma ile ku pa ifasalafa Kale nei tangata. Ua le tutu sa se fetu la utala. Ua le kukusa le ngei ka ngaka le mai wa iai. Ua halu le wheelchair. Tulo. Mai atu ai ngā whamatalanga. O le vevere ko mengi ka le whaianga i posta a mi kula wai ka ke whaingoa ngā posta mi kula fo ngā e SSIG wa le au mi kula mo iku mo tangata elin a le ala e posta i le si tangata fo i ua mai ka le ko pai whasalafa o tangata bina whatura utala sata fia ia na whatunga yes o te le alo le ato lau sa one of my idol musika ai gusol mele wai palasi ma ile airo ile hero sa wa zero o zero fo ila le wai makua negative zero makua negative zero o vai e tunga ile ta wa le blue tv o blue wave ma tona po elo na ta fo ile na tau etu ma po inga nga ia langa wo tele nga loi ile sera tu sanga a vili mai maule nei tanga tale winga la utala o tanga nei sava ai mawalunga ile tunu ele te tau ono i foi fa nga mai peini fofonga tulo oni tai fa ele te tau ona palasia kwa ponga ivi punga era la ka kalango wonga fa pe mausi to fa masi fa utanga lea ko inga swa fa pe tulo e pe no foi tu e por pui asia tata pa au tulo pa io Samuel i te po i malunga la ai me se fo ia lo o le lilo mai ava e ai me se fo il fale fitu le atitongia e a malu fo ile la taua ai fiko i kongu ala ukala ile ku ai nga ka mai fa pea o tangata fo nei ele ise mai mongo soka kai mi fo ile le aka fekau i kuku i ai ka ai so mai langa wo tie yo ka ukafa e matua i o ka fa lucia ka ofi ona tu ule singa enga fo ile ai fa le ilalo ia lenga fo ile o se tangata fo ile le sa soifua mai o disable o kanga kai soifua mai disability fo disable le unga disable le soifua mai fa penga o kanga e earn le lato e gain le respect tangata langa na soifua mai mana onga tu mau a or kanga ka fo ile le nga aya le lalolangi aya afu fatu ribingo le tala po ani mea na faima o haumana tulanga iyo le waranga le ko moli mai ai kanga ka lo ku le kalesia iyo e tala noa mai o le kalesia moni al mele le la ingo ka faiako ia tangia lo wolanga ya me fai kulo le pa iyo le kalesia a Yesu Kristo lo pa iyo sa ngai le la ingo ka faiako ia la ele o ngai ke kau mapolo ku ai a o lo wolanga o le pua ai ilanga lo pala
na umana o fa no ua fea o e le taimi mua sa ule so nga la ku ke le lenga no umana o te upea lo tava lenga io ele o sesi o ele mala ese ai o le ki vai ku lava e te saupea ma e fa tau ma te tau mai pela o yeisa o mea o ngalo ya o e yeisa o mea leanga na fai atu ia te oe tu pai fa salafa o oe wa e mai wa mutu lo vai ele heila se mea fo ile a mea kau fa panga ai leanga a fa pe ai te ua ma watu ni te tala fa pe le o ka sa wa i mo ka mama ia ai mana tua mai fo ila o ele le poinga o se o le ele o se mai fo ile le nga so i fu mai ma oe ku so me kongu le ta o le me o le ta o le fa salanga o le tangata e sumalia le ngutu ai o na le manava o e kau mo mai na le wo karango ku ai aki o o lau tau fa leanga ua mumutu ai o vai ua ovalo suka i lo so na ai o me ai io e lena e fer wa iso ai au fai nga pese o le afu le na o le afu nga e sumalia la i lo ngutu ai o ona i lo manava momoku ai lo mavai se kala ngoa lar kanga ka akoa ide kanga ka akoa ai awara kala ngoa mai le afa kanga ka kulo fa fonga sa se awara tala no le fasitanga tanga ta adoa le mena le no le mana o te afea tuteli mua a le te va ia tu la vai te saupea ma songa viri mai la wheelchair le ai oso esu e saupanga wheelchair oso i ta longa foi le Paralympics oso a le Paralympics e wo fa yatu alu ina a tonu elo fangia o ta alo le au mamai ka alo le au mamai va ai le au fai wheelchair li foi ta alo ina ai o te oso mai ta alo tangata ato tino lenga o le afatangata va tu fa fonga le tunu ai na mafua ona mumutu o au awe ke play minga se si play oi nga fo esu malia le ngutu ai o ona le manava e o le mela nai mo matua e lenga ia li foi fai po ha na me de tau mo fai li foi fai po le a be my guest le winga na le tate fai duai ya o to inga te peno fe o ke kali ke fie foi mana fo tali tanga ta sa nei maule na suafa ioi tu pai ma ale ka alo i kanga ka mamai ma va ai po o nisi fai la to wheelchair play around with those people e o te so mai i tanga ta ato le ngo o afatanga ya to fo ile ola tetala ya i tūlanga fo el vahenga sa au fa so atuai tūlanga o le anga nu wane i moe i tua so manantu ona oni tangata e tau ma fai fa ku ya esi kiri ku ya ongo makua le ama never too late to learn e pe ole sau no anga sunga ya manantu le ko vai ya ko ku merka malo amarongo ko o to vai juli e fa penga wala to te fa pe o to ka malo o manantu ya ngale ave pasia ma sau fai mai anga post ma lie ma fai mai ona ai ese u ma me alofa ale tu e foi ya te oele te mafuta male ni vanga ya fa pasiro unga ia kuro ole wi te asko inga mai le o vai ngone ko mengi ka mano ai sen merka ka ya fo mai io e matua ta o filo i Samoa vai ka ko ia vai ta to ia ai se fa tu lautana o si file si le o si fie masangi nga li fo ma fe sia ma tu fa le sa tu paitea me ka filo au ai ka sile ka ngaka ke roa ai e makua wi fo ma mai wai fala o ma ko fa o lo i sa paitea ari tau sala matiu lena a fe fo ia nga fe sa wai ka lafu o te roa wa e ngase pe ai to ya la tu te alu si ta to nu isa ngone a fe ina le tau sala matiu e ve sa ki la pia na wala popo pe ki fa pe ki la pia ai sa usa stu io ele au ngame na la ngai te ua mai ma vai ma te ua te tipi ma lima vantule la ngai ele au ngame na i tu na ngol suka ave ia ave ni me ai so fu malo loina ai na ona ufa penatu
e wale li lo ka fa pe nga ngai lo ka fa ai lo ka fa ya ku ka ngaka ngai lo ka fa ya ku fu le ka ngaka lo ka ai ngai sak pai kia va I for fa ber tianga a fa ku ro ngai ya tu lo wai te o ta wani e kale se ke vai ku ngare fa mai se le ai e loku wa e te so vai ku ngape to te o te fa fo me la ta lai de o fa ye tu a fie fo le kale sia Yesu Kristo lo po yo so ngai ya ale ke vai ku isi ka ka fa pe mai la nai ta fa me ta we ya tai lo ye o la la vale kale sia pe no fa ye pe so fiku pe ma mo ngape simply pe a ele ka ua lo ka pisa mai la loku ai ka ua lo wola I le olanga fo ta ua lo olanga suia ka ua le olanga foi bel mena le fa toi la utala o le tala le tusi e loar kanga ka yonga fua o fua la e loa ai le swinga ai afa pe e sau le nguku e kau fa leanga lo no winga o fua la ia e mama ia e mama I fua la ia ia longo winga la e o kira sia ka kwa mio e lenga kala e mai kingo mai mafua la yo fua I kala ngo wa yor kala ku spa ike I fo I wa e ngo fu I o e le ke ma fa le tino a o le utala no antu le ngo le tala le na le tusi e o me ale ka ko me ale ka ko o fa ali upu fa me ala auri mandi to e o a una fa le tala le upu o ha fo e mala malam o ke kala ngoa fa pepligo ya lango o le lapata inga le o kia le me ya o go le ma fu inga le anga me lango lo te tala noa I tala le tusi pa ia fai mai Yesu yo le so e yai taimi o le ao mai e antike riso pala e fa manta e ofu mai furufuru ma moe a o tonu o luko fe ai fa mai lo male woni ai e fa pe e to te loa yo la to fua yo lai fua nga lu ke fa ya kwai e le ma fa ye se la au leanga ona fua mai ni fua le e le ma fa fo se la au le ona fua mai ni fua leanga pe la le mele awa a ko fa mai ngai mo ka ru vi e sko ingo ko pai fa sala fa o le pestar ka malo yanga pesi ai misse ala kam ile manongi fa Sofia ata waila ngofi ai lava e ulo lava le sutalie tu ila yo se la tofanga ai fo ai pe a kongi la mari morga malo ai fo yo se fasito otai sale lua po se salua fata fa ro male tau poni ole mana a o tamau le lau me e masani ile o la e tau fa aleang sa ka ngwa sui fa pe ngari ya ka singa mele ai nga o ya ile a fia I fo sangonge a ko io o so ba me fa Filipin ngor ko I mi fa salami marami salama sala a Filipino ele o se marami e la ka ngoe ka ua kualanga o faku pesi o ki loanga fiso soangia ese si ya o le meranga ai le o se marmi fa sa o tula ya o le upu o le maraming salamat sama atini pino fa penga marami le o ka ngoe fa sa o kasina nga me va kuma o fa sa o le pesenga ye we vai ai le o se marami sa ele e ke fiu su e dictionary Filipino ele lo pra nga me o le marami Paule me ke mo o le mami ne le o le mami o ile mami a matati o le mami le mo wa pukare ala fa ya lenga maraming salamat afa samoa fa fetaiteli era ngai ka kaunga sa o le pronouncing o le upu anyhow sa ka fia lai fa vi nga me malelilo yo tamanatu o lo ofu mai le to ina mai taimi o le malosi I ofu furfuru ma moe a o tonu le luko fe ai ala le wo vai ku ngai lukor ka ya au tele o fai atu pule o peke alu fai sau defamation po le alava alu fai
ai langa o leu te tali atu iau tau whaleanga i te whaiso mau komeni. Ai o le tangata sa aloa ia e sa moa. You should rest. Ngofo lelei. Ioe, se hele upu wha sa moa e whaika alonga i lelei alo retire mamalu. A ole mele o lo woso ai fu o kelengi ai kala fu e o ai fu o kelengi me e o ya kuila e pa ma wa fu ai fuanga e anu atu e mai mau lo tangata le fata sina le la wo kadia kulo le la wo fa sanga ko lo ya o ono o fa so o le van ka nga rest in peace ni ai je le rest in se aso ye ko ke ma foi lo so la i markango fa mai e o se rest in peace ne ai ma lo le lei ioe ia ma se ioe se lunga o le noa ta uleleia me nga ka fai o konga ioe let us fa vi ma fa amu ia ma kalangoa ma take your legacy further ma ke kalangoa ai a kalangoa i fakupese le ai se panga ku pai fasarafa a ma ko kalangoa i kusikala e le ai se panga a peru a yavao a mako kalangoa i fai palolo mua ma le au fai urupangi e le ai se panga anga fili la au kui korva. See? We want to do that. A ole ala le mea la amako manga kua ingi oi. Awa ai vai ngai mea ie ke karkalangoa. More fake pages. Ai ko vai ngai le melenga sen merka ngaka male status ale SSIG nga fai. Ai halu vai ka ngaka ngai like ai. O mi kula ma pengar ko koru ko fa ka nga moi ngi ka nga ka moi. O le ala le winga o la utala. E sa te tauona e nofo. Ma e fa se tuanga. Ai kala ngoa ka nga ka lelei o rau kalengi. O le ala le mere la amako kala ngoa ngi ya o wala ngai ko kele aku e te fiwe le anga lo loto. E to atele atu tangata e lelei na ilo tangata le anga. Am I right? Yes. E ko akele aku ka ngaka lelei. Maka ngaka sa ka kaunga kala ngoa ma ave lelei lo wingoa. Ngai lo ngami kula e ke kausoro mua ma e kaumuri ai. Le ala le mea la amato mana tua i nei oi. Ia oa ur ka ngaka whaasala lau. E fia se lau wafe ka ngaka ie mai moa i le prokalame asia ka man tau te ia. O le ala ukala a fai mo oi. O le asa utala lelei o te taua i tangata e winga i le kangaka nga whakuangi pese sa kakaunga lelei le mako karangoa iai. E kasi ala ukala. E fesiri mai loa kangaka ngai ka maiki kupulanga larvau. Do you know a man named Tupai Fasalefer? Do you know an old man named Tupai Fasalefer? E kasi ala ukala i whaiai o le sifi o loko leanga. Yes. E kasi ala ukala e mawhai mo whai ai. He's a jealous man. He's a jealous man. Ioi. Ia pe mwhai velango ka ngo wha popo. He's a jealous half man. Yeah. He's a jealous half man. He's evil half man. He's jealous. Ia wa ila ia le ngore mea la akup. Fa pe mai roma ka ngaka. Really? I thought he wrote some good songs. Forget about those songs. Because the real person is ugly. Yeah. He's a jealous piece of man. Yeah. Isa le ngang wala ukama ngang wadi si ukau songara udah kau la udah kau ngwa agamaro eu mailan kamalo eu mai malanga wo afakasi kenger ko ingora afakasi visidia ko idone who do you come with mako kau songa ngai arka ka kwasa me and my friend. Me and my friend. Who's your friend? My friend, he's a half one. My friend, he's a half one. He's a half one.
Afakasi. Palangi ang kamalo, afakasi. Yeah, palangi ang kamalo, afakasi. Half one. Yeah, ole half moon pie. Ele moon. Ai mavai aku moon. Ayo rua masila vai lua favor nge fia mavai de fidi. Yeah. Ole winga la le la fai la ukala ole asa utala le lei ole afai. Afai to te mana o ke kango ku urkus pa ia le. Le mele wo ukala ngoa ku i le fa ku pese le anga fa pele loko ia ke. E mawhai o ngau au mai ai le fesilia Yesu. Nga fesilia pekeru. Ma le se senga nga au le leile kuspa ia le langa o ke whalongo le leila o whewhea. Fesili Yesu ya pekeru. Pira. O le asa u whalongo le awari ila. O hai au. Ha ha ha. Laka kou wor whakerisiango. O le asa u whalongo le awari ila. O le asa ra kou kala. O hai au. Whamerekalia pira. O wharongolongo kwa maisi o oyo mose. O wharongolongo kwa ia lai whienga o merisi o wari inga e mama i ele ingi vai whamai o oyo o Elia. Whamai fo isi o oyo Yoangi. He. Ai fesili lo ma Yesu. A o oe la. O Elia pira. A ore a saukala. O ai au. Who am I? Ai va ai la ia inga o ngā musu ia o le anganga ka maro peke e le anganga pa ia whamai o oe o le keriso o le alo o le atua soifua whamai markadia Yesu amu ia o e Simona Paiona a waile o se tangata ne ta ua tu ia te oe a o le anganga o le atua o le ala le winga o le melu ki ka o vakua la ngalen o vatua le faaletino o vakua la le faakerisiango o le ale winga e ei le kai me fesidi ai le kangaka po le aso wiloa i le kangaka ia e ei le kai me fesidi ai le si o le aso wiloa ia asiaka ea e le o fesidi au se si fapenga ia oi ai e ngofo i rosu sungo ia ia wala ngai fapenga so fonga e ei le kai me fesidi ai le si kangaka o le aso wiloa i lea kangaka o kupa i whaasalafa. La orua ku ia oe. Yes, o kere toi whaatawhala orua tu ia oe. E ke koe, ore kelea o rou ko mingi a whapenga, e kele isi mea, o le lala o laku whiololo, a ila le sia laku lau walunga o makua kelea, le ke whaaka leu ke ngofo marou whaila. A ere kai me whisiri mai kangaka, o le aso wiloa i a kupa i whaasalafa. O te manao, ma o nau, e faila ukala lea sa o whaapea ai au i oe. Wha se fulu kausanga karuai. O whaapea ai au ia. O whaasalafa sa o hala lea. O re kangaka e anga maalie. O re kangaka e loko alofa. O re kangaka e fesoasoangi i ngu upe ale nga whakiar ko ngi o ia. O se kangaka e whaifa maungi lang ngā ruenga. Si? O mea ngā sa o I thought that was this person. Ai pe kaila wao ngā me kukupu ua come out jaile true color o le kangaka. Oh no. E se la ukala le la fai. A fesidi mai loa la sesi. Asiata o la so kausi la fia ya kupa i fasalafa. O le kangaka e mokur vai. O le tangata ua mai. Ai ua matua antili o na mai maleloto. E leanga. E tau faa leanga. E ngutu leanga. Mare halua ma. O lo ofea lua i se wheelchair. Ioi. Ia male hangoa i ngā mea. Ia na te ia le uwhapea mai wa e songa whaia kakama mai le ai. Se a ua mai mafofau, mai fofonga, mai loko mwha maua lalo. Ia le na. Ia la ua uwhaia tu whapena. Ia oi. Kasalafa. Tato tu isi tato. So ia ko ki mai ngangu. Tato tu isi tato fa sisilanga. Ya ole sole am talia ile tato Miss Samoa USA pageant
ia ina i Las Vegas fa talo fa pito to ya roleni ma la to kulupu me se fo sunga ia li mai tai fa masino ia ma le tasio fa masino rupo ole ia a peta ngata so uso masanga ia le jalinga fo sale ite ngantolo ai fio ia me se fo le la to over ko se sira mar kakale soli e unga kongi se ai ma ko sira ko i ila le ura kaka ia se usa ia o mani tu lo suafa ia ma le to fo le tatu tu ma lo sa tu te lo e ma lo la vai lo fa le nga fulu tik le lei ma fai le fa msino nga tama ita ila le ai so ia fo i te tilo mai fa bea ona e nu ma lo to lua le ai e ona la ka mai o kenya le wa matalia ia le fa boy le na pe ona tu ina tu lunga o le si tanto fa mo le tau sala night pei ona sauno ai le fionga ia matai linga pasi o le tai o le supporters le fast uta ile aso na fil proclame New Zealand ile tau sala night le le fa ile aso for rail nei le o tu ina tu o mala vailunga tato details mai le file via fi se ia ba ia le down se fulu blitasi ile po a solo na luo au kuso ile masina le dei na o tu nandu live band Alessiana band ia por fa ile Alessiana lea o le a fa fia ma tua o se le ni o malava o le a mafai ona aoina ile afiafi e fe so ni ai ile fa moe mo le talinga malo dele iano vema ile fai malanga tu o le fa tu ile tua samo utasi ile malo dele o America lea e tala malai ai Alaska ona fa solo e lole Utah ma fa tabilo inisio state ia le na a fifio atu Utah tala awantu ia e fia fa tasi fa moe o le dato to sala night a Utah o le ise tanto wa la fa so mai le temi le dei le fa ina le o le atoanga o le ono so ma tasi o so le fa fia ngai ia talai Moa. Is that how you pronounce the last name? Ma or Moa. Okay. Upula nge ke le nga kau fenga wia e maroka lo fai. Ile se pela nga tu inga. Ele faina songa fa fenga nga ya talai te lo talai. Ya tasi fo ile vai nga I tu langa tatu ngana. Wa ale fa nga fa ilonga. E ono sui ai le pronouncing por fa le inga ole swafa. Songa fa fenga nga talai manu ye jele lo wono so tasi tu sanga ile aso a taiao ona ile si tanto te ya la le so fa fenga nga talai o 7 days Adventist Newcastle Australia ya mole toi family nga mai sia te ya Reverend Pastor happy 61st birthday talavo wa so fa fenga nga lo fanga fritua me se fo io no falo pa ia fo io le kalesia I Newcastle I Australia ale kalesia so fitu o le toe fio mai ia male tanto fasi silanga muli tanto me ilo le tanto fasoa o le tanto wa celebrations le a Queenselani e uia o le lava masina lavaso ia ai e taua le vave o le tulanga o le faalawi loina e tu mata manga iai ma fitu tu na iai le tulanga o fufuanga mafainga malanga atanga te fia moli mawina le fa moe le to ai tonu ale fa tu ile tu sa mo utasi I ele o Queenselani ma tu o le uluai sikeke le po le uluai pitonu male atunu o Australia le o le a mua iai fainga malanga ale fa tu ile tua sa mo utasi e kala malaya Queenselani po Brisbane ya le utu na tulunga 4 year celebrations wa tonga fa tu sanga o fa fai ya ma fuanga fo ya wa se ofisa tu to tonu I Samoa ya manesio fuanga wa fu matangi fo ya le malanga I beo na masini ai aso lima o le masina o Oktoba to se sila tu ai e le tafo lima ile fiafio la fa ye corporate dinner le pok saulo la io fa ali lau lango to tongi saulo lau lua se lau tala ile tangata e au fia ai fa fianga tau mafutanga o meinu tulanga o malava ile fo ia fiafi fa so taita to details o lo ilunga
tātou wheiloa i ai fo i ma tātou i nā Queensland. Brisbane, o le waku kako wiwa. O ui ke laku ke kama fa MC. E ta milo i fwai o le whatoto i le tu sa motas. E ale la ula tu lava ulungo le tautua le tātou Blue TV ma le tauta iai. E va lua ma le komiti whaafte tele fo i le vala ulia whaafte i le amana ia. Ia, mana ia fo ia tūlanga o awanoa tātou whelo iai. Ia, whaise kako kalamalie i le fo i wha moi moi. Ari tātou au is da o le soafalana o le sunga i le whawhenga i ngatālai. Ia o keila. Ia, si, to e wha malulua tūlava le sunga le whawhenga inga. Happy 61st birthday sunga Pastor Reverend Tālai. Sa oa. Ta si le vaenga e whaataua le tātou ngana. Ioi. E tāua i o whailonga. Mana i o le article no vai. Na vili atu le sui o le I think o le Radio NZ ma le Herald. E jama ita ia Grace Tina Itali. Na vili atu whaile mai whaatara noanga o i Amerika. Awa mo umanatua le vaenga le langa i tāua. E langa iliska ngaka ale sa olo whaaleonga lo na suafa matulanga fo i whapena. E le mauaile ano liu o le tāua o le suafa. O le winga lala utala. Vili atu le o le sui le o le Radio New Zealand. O le tamaita i Samoa fo i o le vaenga le Herald. Ma whaatara noa ina mata paso umanatu. O se tangata whai porkalame o le ngangana, ma le anganuu me se fo i o se whai aonga o le ngangana. I le tūlanga o whaailonga i le tātou ngangana. Na ia saunua. O le kako nganga Samoa, o se nganga i kakaunga whao ngā whailonga. Peila o le upule le sa pelanga o Samoa. Ia, o ila leka ke whai akua. E o a isi ka ngaka i e kaulangi la ko whailonga wha profesa. Ai saua la ko kusi e ua whai mai. E o a le suafa le ngō Samoa. E le o isi wha e le o whao ngā whailonga. Ai. Na o tali lea. E le ngangana Samoa la vai. E whai o longa whailonga. E whai. Le anga a le sao le whainga o le whailonga. Ma le tuunga o le whailonga i vao i ngoa. Ma le wha mamafa. Ma tūlanga wha pena. E ongo se hai le wha leo inga. O aula e onga le wha te ina le no whai atua to loua. Le suafa o kamala ka pima kama ka alo lea. Wa levan ka kaunga wha sao. Le tau pea e papalangi. To loua a wha pea fio wha fonga mai a inga o nei fo ialo. Ia ele o ia ele matapia le manaia ma ele wha tonuina fo i asiata le tūlanga ole. Ai ole na ona tu ualalo. A kako ka ngofi a o papalangi i le pronunciation saoa. E ka ufo i le palangi ka o pronunciation sao. Ai onga o ka kou peye pe o ka kou fo i le pe nga o nga e kau ki fia i le mea wai ai. Ai maka kou mawhawhawu i le it's okay. It's okay, it's just a name. No. La vatura o whatita inga lea. O le suafa o skamale o Josh Papali. Le ka alo le liki. O le ngoa sa o aia o Josh Papali. A o le kele ma le kele o kaimi e whaaleo mai e commentator so le liki. Josh Papali. Ioi. Ioi. Whamai Josh Papali. No. Nga ke ia le wa e mai mangaku ai ngā whaai uwha penga. E o fo ila le au Samoa. Sole. O Josh Papali aku ai marko akele. Tulau le suafa Papali. Ia. Ai waka kaunga wha sa o iai kau iai papalangi. A ver wha mamafa o le ngoa leanga. O le suafa le o le makua wha akumukumunga o sa Papali. I tulau le su o le tapa au whasina. Kulau le su o le maari koa. Ioi. Wa te tau fo ila. Ona ave i hele fisosoani. E fo ile le whaaleo sa o suafa. O le si whakai ka inga o kama lea e makua star. Kai miringai. Ioi. Lenga whaya inga si mako au le maru. Ioi. Kama o luai. O le sa o ngai o le whaai. O Jerome luai. Ele o ioi. Ele o Jerome luai. Ai sila la, waluai uma kua ya kulo warfai, waluai uma kua ya mara au Samoa ya. Ia. E o isi e wari i le peki ngai ma te ia wo palalau vale pe al tau fai ina le awal blues.
walu ai whaakasi a kua ia marka unga aele hai. Ele hai o le sa o Samoa, le kaiminga malanga ko ili tō Samoa, ma ufesiri sa oa o le sa onga o le ngor kama. O luai. Pe ia o le upo o le ngofu ile le uluai ali. Ai ona o tatou, e pei wa se e aka kou le kulanga fo ile a o maoli la, se whakura ukala, o le tunu ule nei o maoli. O ie le ai e no way ho se e whaasao ngā e le hakungu o maoli le kau ke ngongo fo ingi usila. Ona lato whaasao ar whaasa se mai e orka unga papalangi o la kongoa. Le lala na ua tā ua tele le vaenga le tulo fo sunga whaafenga inga. Ia, oi fo ilea e tusi mai mai alo whaanga. Whaonga mai whailonga walanga e ono se e ile ta unga. Asuafa. Tatou o antu so kikiro aku, kako whaasisilanga. La tatou atu nei nisi o vaenga la ufi whaaso atu le isi lea wa share solo e tatou tangata Samoa. E ta alonga le Olimpeka i fusuanga. La ka kua kumua ya. La tatou atu le ele tula o se fakia mo kwa le pinko ka lo fai ele pinko skama se uso ele pipi. Ya, ale tasile lei o talonga fo ila so na nei ala so taiao na ele holi o tou silantu e lua se fulu ia failonga ta ilima se fulu ta la voucher ai na le lua su ta la te ta aloi o ele te matua si poki kama ia o pa ke ki makulanga fa pende silane ele holi na inai o tou self-gilan. Ia tala au dia ia lango le fa moi ia o nai fundraising foi anisi foi o fa la tonga bana matua a watu langa foi ta longa ia ale fa nau silane la awane ngalo le tatou pinko le na fio lai pikasi le ongolua sorry pas pinko roma le ala fa kalile o se fulu o pise fulu ai pas pinko roma le o makua voleva fa mai wa saule nga se fulu mai fa mole wa saule nga se fulu wa saule ya pinko de nana sa taiao ole vaenga no fa so atuai so wa kua ka ngai lunga to sisila mai e ile fa pele nga le ele vale tama Italia lea. Ia male tasi lea o tama Italia. Le koki sisira mai. Ia o le panga mua ea lea. Lei o panga lea. E ila malesi panga lena. E lua ai fusu anga whapenei. O vai e tunga. O share solo mai ele to tele. O au whila ia. Ia no mana due. Whaile leisa o research. Ona whato a whai leo sina whaasoa. O le tūlanga la mua inga ua ova ai le shea inga mai ngore mata upule nei. Na momolo ulo toa lofa isi tamaita i Italia o fumoana. Ioe. E whaapea mai wai pia tangia mai ripotina o le tala lea. E pei o lea ua fusu pe taa alo ma se o se alii. Ai ua li ua e avea matamaitai. Ia ida nganga keu. Teu ruma fali. O le lana o whaapeha o ia. O le atale nā sa iai. Le sila pang tūlanga le nei mawhine e tōrua. Le la tūna tūlunga. Pei o la ua ia. Le ua matua center of attention i tala noanga i lunga le social media. Ua matua te lea i o upu matala. I kama i kai ngai ko rua wa mafua na faila upo tamaitai le anga sa o fa pea uia ongi kama oni tama tu lo fa na mai pe soifua mai o le kama ai ona o tu langa i le lalo langi ma le fengumia inga ma le pasia inga o kula fongo ua mafua ai ona nga vaa e ta alo ona o se tu langa fu ile pe ufa Britania o le transgender o lo mafau le nga sa yai. Pei tai Samoa ina ua sa ili aku ma fai kaupea i le tele ma le tele o tustusinga mai mainstream news. Le lawa o toa mai ai le tūlanga le article le Herald.
O le sa ngō mai ai le kusinga o le article whape mai, the International Olympic Committee, po le IOC, has defended the two female boxers at the heart of a gender role at the Paris Olympics, saying they are saddened by the abuse the athletes are facing. O ngā sauro leo le whai upu lea leo te mana e whaamamafa. Despite the fact neither of the women are transgender. Koe laku, despite the fact neither of the women are transgender. Celebrities online who are against trans inclusions in sport have railed against the pair. Now, o kangoso esu elele ia. O mafinge ia. O kenge. Eoi, tatu ifo antai, o le tamaitai o fumumule, ele mawhainga o whai aku se ali. Tulou. Se e vanga na, e mawhai e sesi o tātou umalawa ia lea na, ona amaise tu ai ngā proof o ilele kulou o re kama. Ai ua uma o pe whaingi ka o ko ngā kulou lava. Po lea lava, iyo, pe wha kama wha kengi. Ai, o le reality o le story, o le kengi. Na soifua mai o se teine. Ele i whaapea, ele se transgender le kakalea, o le kengi. O le tamaitai. Ai ona o tūlanga whaasaya nisi ia la kako wolo la ile me o ila e kam apailo markanga kanga whaalongo le leile haonga. Ai ona o tūlanga tau chromosomes. E kalangoa no ala i mea ia. Ia, o ngā makaro le ngale fia malama nisi. O chromosomes o tūlanga o tamaitai nei. Na oma ona sueina pe went through testings. Lea nga pasia inga e malolo si aku o la chromosomes wha male rather than females. Nga onga ua wakua wha pea lea nga o le mātou tiute o le wha manino ma le wha lautele. A o le wha sao ma le wha sese ma le ioe ma le ioe pule ai oe. Ai na ona o wha pea na hantu. Leanga e pei e atangia mai o le ave isi. O se koe whakakoakai e whamolele e le ale wakuma sisira mai to tele. Ona o le pei e ave isi, ma whaapea mai. Le ai o whaafinge mea ia. Ua whaingi ka okonga pe ua pasia foi e ka alo e fusu makenge. Leanga a le sao le information e whaingo fienga mislead ka kou ma tele ai na tato jump le conclusions ai le o mangingo le makore vai langa leu te vavai atua ala le ko akelo ka ngaka iu makua i sa mala ma makua fai umakala or kenge o fumumure e le mawhaina o fai atu le tama leanga i le i whanga umai le ka ngaka lea o se kama nga whanga umai o le teine tu low tu whaafine ai onga chromosomes. E whainga ka nga kau su e se whaalau ki le ngore upuringi. Leanga e pe whai akua e whiriwhiri e ke le fia mamla. Ase o anga mea o chromosomes, o anga mea o chrome, manga mea o genes. Pe a kau koe kuku mai sesi upu kau whaawhaingo fia o genes o ngai kenge ia ko alua. Ua pasia i mea tau testings o tālonga. So le e malolo si akua la genes. Ia ke ropo o nge ula po ai se ka ungo ngā meo o waua malolo si o e whaamaunia e malolo si atu tūlanga ia whaatama e malolo si aku o lako nge ula whaatama pa sorry o kenge e lengi whawhawhinga e leongi anti ioi leanga ua matua vai ele ongi drumstick ele mea ale o chromosomes hormones chromosomes ele ongi drums se que vai fa bia io mo meta o characteristics la ka wa la
kele ia mare mamafa o ngei upu e fai esa esa o isi o anko ja isi o anko aso po ngei mau upu ki kele ai a fai ngaka le standard tu e fai ngaka la mala ale winga la tala te fa so antu wai lenga o le la tau una lau vavale ai ma o ele si matele ai ma utala ma mafa ma so nga fai ai fua sole o kenge nga o vaku fa penga o teine nai ma fine ia a yese upu fa fai ngo fie i le tatou anga o soifua nga fa sa moa e ma fai nga fa makalai ia ka ko ave ia le upu tampoi ia ka ko ave ia la le upu tampoi yes e atangia mai e tampoi vakuia nga upu fa e fa tama fo ilele o la ngonga o le mingoi o lima vai fela o le mafuanga le na tangi este ne i karia le fa mai never in my life wa lavengi me malorosi va be o ringa be o la ka ku ia kama ai o tau ma fo faul ta mai tai ia pe afa pe vai sanga boyfriend por tulanga i songa kama ia vai e paunga le me ka lava mai never in my life ila o career o nga kau ngi lima malorosi va pe nge yo yes ua pasia e iai ku ai ngā nge ula malo lo si whaakama e moa aku le whaakama orka ngaka le ufu mumu ngai lo le whaateine in terms of ne ua whaascientisi po chromosomes po le alava a o le ka ngaka sao ngā whaangau mai ai le soifuanga ngei ma e sila fia ma o iloanga fausia i e le akua sia ufu mumu po sia kama ikai ore keingi ia o le la uta to tapisa nei la ma fa mai o ka alo fa sori ku la fongo ele fe ka winga me ma mo ka alo ma fusu ma kenge ku lo lava a o la ula fesili a faila o le ua manino le afia file nei na soifua mai o tamaitai o kenge sa o ai paua o ngai fa tampoi how many tomboys to longa tomboys o ma fuka mai ka ko por kalame le la fa tu la utala a ole ala ka ko ma fau a faila disqualify la ko wele o e fusu sao ile tu ai nga le po ai wa pe afa pe ngar ko alua ka sa nga le lua ka so fu nga nga kama makengi ai a faila ole ale le po la to pele o ta alo e fusu yo la to tu langa sa o tene ona o tu langa le maso loko a fa kama nge ula fa kama o wa karinga fa kama o maso e fa kama ai ole ala le mea e mawhai ona tato i oi ei o lai fusu makama fatu ai fo e kauke i oi la ave ese mai langa wa e maso akele i e uia o oi ore keinge ai wa e maso akele saula ai sau ole a avela o e ke fusu i kama pe afa pe ele ai se si category e kolu ai category o tangata onga ole malosi o maso onga ole malolosi o lima ole a ele fusu ai loa ona o ole tene ai sa we ke fusu i kama e fair ngamia nga vaku lo la ia kango sa o lo ia markama moi fa mo lo le masia fo ikenge ole a le si tatou tala o a fo ila nisi mea la tatou to sheinga ya velo fusu mare au mama Lei, na o fai atu, pea no fai atu, o te leo tau mawhai, I'm not defending whoever, but o lea o te tau mawhai, e share atu ia te outou. Le news sa o le au mai langa o ke leo kako, ulanga o fai lesi ati kola le Herald nga le isao. E o fo isi mains stream media foi, la lau ke amaya, e leo sa o la ko mai. Ke rola la ukala, pea la ua maua i panga ka malo tasi. Ia te au ia. A failo ole a faingi wa pasia ngi me wa o te le io o le skanga ko ke le io le tula fono le o te le io le tula fono le ta longa e mafai onga o le kama ai wa fili ke fa fingi ma e fia liu kingi onga e sa wa le e aru e fusu makengi o ke le peke si o me mafa mantu foi le si mako kama ngi usila o le kulo o le po asawa esa o ile la unga o ngia la
E sa o ile la unga le si fai au la ule ka ua kua. O le fai au. E afakasi e kauli le fa sa mo. Ya o makuosi ko anga o ele la unga kirisi mas. Kamano. Awa fana umai o le tama. I hoi. E ilo na ua le malo. Talofa. O le po or kirisi mas. Ia, mauroku. O le tama or kirisi mas. Ai misi ako ingo. O le po or kirisi. O kako vai. Ia, okay, muse ka ua kure ingon vivi a waranga uka ua kua. Ia, waki. Rio la la ka la je no le foi el te ua ilo e nisi le foi fe ai vai ai se fi au ke kusi me voringo se fi au dunga. A foi fe au ka ule le la fa sa mo. Na la ta wa mai ni ana upu fo ia. Talofa. A le la ngor kirisi masi. Ia. Valo anga fo ile lea I saia. E longa ua le malo e ngo fo yo ia o e manuelu. Ngwaru la mo fa auta. O le tama kusa o le tama o le forofolanga o le upunga langa manga orko inga fai le fai. Ai wa ngalo lan kama no mai fa auta. O le po. Kai. Yanga e kai fa penga pe o le si fa sala la unga ka. Ya tulanga le na ile vangol olimpika. O le ua reportia mai Samoa. Ni so tatou so tanga tu sa I so tatou tunu I Samoa. O lea ua kolo aku I sa ia me le solusu ma le ono. Le tulanga fo ile le o le keisi le arko lima le la via Samuel mission to lua. Ile tausanga lua fe lusu ma lima ma le tua mai fo. O le la ua kolo le keisi le nei sa matua le manao nisi o ilatou. Ia ele ioe le mata upu male lango ina sunga ya Samuel mana mori mau. Ngala ko manga nga o inga ia ioe ngei le fa masingo e fa au lo ma ka upura. A o le la uma le ilo longa ma tua mai foi. Pe tolu aso taru ile songa fua. Le sa ioe na ia si mativa por fiunga fa masino sili. O le tu ule ava noa tala le ava noa. Ia e tola lau ai mo le tausanga fo ina ia lava le taimi e tapena ai ia loia ai me se fo ke sis le sa fa pe mai me fafo o le la ua pasier vai ngale ma o le la utu ina mai o le tangia mai o le aso lu su mare ono o me lua fe lua lima le ua tolo po tua ina ia va ve tapena ma tua la fo ile mata upu le na uma le unga le famsinonga ai amai le faatal noanga faala we tele po se press conference le sunga limoni ayafi ma faali ai lo na fa no tele anga i le faamsingonga ma le faamsingo sili ona ole talia ole apili le na awinantu ele Eloia Samuel ma ila jou o lo afia mata upule nei pe o le fionga le fai pule ai o Lise Marie o li o fatau balama ia ma Samuel mo sona jorua o faali ai la le faangonga o le kangaka le fai pule o faleanta ia le pule remonia ia ma fa pe mai sa le ka kaunga kupule me ia e se o le fesiri ai se wanau tele ai now ave se mai o tou mafau ma le faapea ua leva nga ka ko manga ngao e ave le maka upu le faamasingonga yes o lai le faamasingonga e sa ola ukala e le o faapea o ngaunga waku ave ese mai lo ma le faamasingonga e wange I faia le case le hai tasi le vai nga te tau le faamanino ma faamala malama e le o ngaunga waku lo ia ngei ale ku a Samuel fa ka Samuel wala nga la vei ma ilanto wa fia fa fengo fie ele o nga wa ko cancel the case wala nga ole anga vale le wa mai ngei e limongi ma va nga le fa pe mai fa ilo nga ko nga ngei ave fa masingonga ala me wole fa yes e sao ole nau ta inga ina ia o fa masingonga ale o fa masingonga
Po le ale umi, po le ale lautele, po le ale vave. Lenga o lo o iai, le manaonga, ma le mo mianga te tau. E pei ona nau wai, ia lo ia, o lo o tutu le keisi le nei. Ma maua se ava noa atu ai keisi mai fafo. E leila se mea la whaalango ngai, se whaango wala ngai pei e tau moni ei nisi o saunoanga. Ai se ala ngau ai loa e ko pelau. Ia, ma avaku fo ile le pe foringa mai e sau wai sei unga ele lava fo ngi moli ma pa wanga mele wai nei tanto na le avatua sau le unga ele lava. Nga le avaku sau le unga ko ngi fafo ele lava. Nga o le lava mele kau ke faia. Ai ia lava le lei ta pena nga walanga o te ioi fo ia uia. Ele se kama i keisi le nei. Pe ia mele na fa so atu ai porkala mele so na fi. Lenga fa so ko po kala me matou va to toru le so na fi. Ele se kama i keisi le ngai leanga o kanga ka fa akumukumu nga maka i fa akumukumunga. O le akungu matanga ja olo i positions po tulanga ma do finga mawolulunga. Le sa kia ma masalo mia solo lanto wingoa. Me foi lan na le ya no tu pe mo foi atu la utala le ma o tele ele mo fayo o ese mai la mau le ai o tele o tu ina sesi o tele o fa leanga o lea o ia ile tari tonunga mau tutu e ui na te e ai ni siol matanga ruenga leo e o fo i molianga o lo a mai le komisina fa pe mai e le i la vea Samuel ko kongu ngi lako le ua matua paplika le fa ai loa lau tele e le sa avea ma leo susue. Sunga ya li o to fa li o fa tau malama. Sa iai Samuel kongu sa fa o ngā e leo. O le winga la le o te fai atuai. A fai sa fa o ngā Samuel e leo. O mea fo ila e tau tatala mai ai ma ngana mai ai Samuel. O ke le fai aku ua mi o kongu. Ai o te fai atu. It's worth investigate. E sa lau kala. O mea mahala le la asau le nguko Samuelu sa kaukala mai ai le sunga e Samuelu ma o le a faa au per kaukala i o Samuelu. It's worth sue. O ke le fea ko le hami o kongu langa kasar ka kailanga hami o kongu o le akua. Ai e te dau ona sue maa fea ingi sue nga. O le a vaenga la vea mai ai iken kaio. Yes. La vea ai le former police commissioner. La vea ai si ngia le si ali inga ufa ma vai leo sola ku ngai ile kukuila. Ngofo ai lai li poki me ka le fenga ruenga pam kesi kukuila. Le nga halu mo ai Samuelu male telefongi male aka or ka vali. La vea mai fo i sa wanga Samuelu yanga video yanga fai muri ya fo la vea mai ile swa for kom singa o lo nga lue le kai me ngai Samoa. La vea mai ai ma se o lo avea ma sui kom singa o le ala le winga o la utala e tahua le afea ini suenga ya awa ya te au a fa apea ngai le afea ma ka upule ta sili si va nga wo manatua a fai ngai ai le afea ngi suenga e ka o mai i e le kari kong winga fo i le fai nga malo e atangia mai e le kari kong winga e le fai nga malo o lo tula i mai le tembele nei. Le moli mau ar sunga ya lio. Yes. Whaingo o whaiaku whapenga. Ai mana tua mai foi. E ta tau o nā mana ia se saunoanga e au mai e lio. Pe a fua i le maua lunga o le tūlanga lea ngai ai. Le wha malolo mai ai. Ma fua i lona wha o ngā inga sa ngā pākia ai. I le wha o ngā inga. Ai mai se foi. O le usika ia e li o le whaakongunga a le whonga whekalai inga ua whakaukor whainga malo. O tautau maua mai Samoa. Kasi lea miske lio e kakaunga whaamanino mama. Leo ukango e kauak. Lea nga sa mangingo ar sa ungoanga li o whaatau malama i se tasi o ma whaatalanoanga. Asiata o te ioe atu o Samuelu sa whaonga ina e leo. Ma o ke ioe aku sa o iai sa successful fo isi nisi o mato was whainga e whaonga ai le ko mai sa ia Samuelu as an informer. Now, who is Leo? O Leo.
nga paua lea o le leo sakingi nga se fea mai se mangu e kokofu ko kongu le HRPP e kokofu ko kongu le whakau kongu le fongo le pare mengeru i fongo le ngawhai le na mai ele ora le fonga whikalai i le komisinga ma le sui komisinga i kaimi vanga nga le active le kaimi nga le acting le nga mai ai awange i whakanga kua kangaka kulau awange i whakanga kua le nga ele i fio aku le whakau konga mua le la fio aku le kaimi lea e whaakanga leo si kai umma le si vaenga ai nga oli o anga kura i mei la vea i le mera o le le point le o ke kau mawhai e vali atu o le point le o tau mawhai e vali atu lau fionga le sao whapito ma lau whai ngā malo e ka kau la o nga iai se vaenga kou ke sira koko ai i le mori maua lea au nga sa kue ioe e whaile wha maongi ma ki whengi le kula fongo e kusa o kou wha kongonga. A le la peila a kaua kangia mai fo isia ka kou wa mio nga o manga wha o ngā oe kulou pau wha iro ma ka kou tu lou wha fonga le tunu. O le la a kau wa ia ku fo il whainga mai ngō school tu lou wale tō wha ia rio. Peila a kau treat fo i e peio treating ngai leo Samuelu. So o la ula ku ala lo evaku ya via mele fionga sa fa pito ma le fainga malo wala ngai fa pe mai le au loko vale ma le au HRBP o ke le ma fainga o ka sa o fainga malo leila ngola o por kalame e ale o ke fai akusa o la ula tu wala lo pe manga ya ai ko sila koko ai awana i fai al fainga malo le mistake le o fai leo o le discredit or kamale o Sam after using him. O kau make sense e po kau sa o meru kau fe koe. Sei kaku karkalango mai tatou woma pa angot poklame. O tau make sense le melo te fai hatuan. Yes. Lenga o malo ke kele ngei ma ku hu ngei pe o gi usila au se kalia ma Amerika. Le foi nga o yai o Amerika. E aru ese mai loa se kangaka os kangaka laenga ke loa ngi mea ke kele mangi kulanga ai na te ioi tala noa ini mea whapea soli ele o ngi aior makangi ele o ngi aior savili ele o se pefu whapa ia maka nga o nga solo a ore kangi wha o nga ia singa kangi ore maka e solo ese ai uma no ai ngi information e kala ngoa ngi kangaka sa maua lulunga ngi kofinga a wo mai open mai ngi mea whapengi it's worth look at it. It's worth it. E ka ua ma mo mia. Le sila masu e. A o le pe ke o sia ka ko ku o sia ku foi le e nga ka le manga i o a o e ku mai mo ke unga ma fa nga le o ai nga uma o fa ma lo e pa fa i lo ku lo. Fa mo le ka ko fe nga ma lo o ku ke fe me fa mo ku le pa. Yes. Aua tātou te whaia le mea sa whai mō mua kula epa. Ngā o le use ma loose. Ia pe in other words, ngā o le use ma rubbish. Yeah. Ngā o ngā uma ki ai. Wha o ngā le leie tātou lau fionga le sa whapito. Lau fionga kuala. La aulia le malia koa. Ia, sirsilaifo. Wai le ma fai ke fo yo nga fa pe mai a mea wa a fai tate fai atu na le fionga sa fa pito ia pe folinga me onga vasco fo nga va. Ai le lo ka fai ku ia ko fa mo le nga fa ku malo la auli fia me Wayne olo. Eoi. Na tau polo misi. Nga kou polo misi ma you will go and look after the people. Si o koe whai akua manuo o mana tuar vaenga lea. Si o koe whai akua ukala lea. E iai ia tala le tati whaalongolongo a male whaangoa ngoa loka loko. Tulo, la avatu pea. Avatu pea la ukala la ule a whea la le kua ngai. Ai si o whaasanga kasia. E koe wha mangakul mele ka ko whainga malo mo kule mai. No whaalongolongo inisio whaatalitala noanga a le fionga tamai tai pāle mia. Na whaia male masitasi o ala ata i Brisbane i Ausitalia. Lea e pei e pauanga o lea la aka le maua lea vanoa iai. Ia on oa vanoa ana mai le amatanga. Pei la e fōringa mai e paua e ale ngā le vaenga le ua iai le teimiri nei.
no whalongolongo lea, e ele sau noanga na whapea ele fionga tamai tai pānemia. Ia. E se a foi le mea ngai kou ke kilo mai ai whafoi ngā. Ia maua pēa re ko a mare ongo sai. Whapea nei le whaingo sau noanga. Leanga, ia se foi, me foi le tati whatu e ua le, pe ia kangia mai foi le o kala le social media. Pe foi something pita. Ai again sa ngai social media. Sau noanga tu loa. O au ke kau kara sa o kwa mo fa ali tu leanga ele oki ko se mangaku. E whapea mai. Ia, langa e se a mea ie, e se foi mea ie to tonu, le tutupu le ma kou ke ngofo ma kou makula. Ola ofisili la. Ola ofisili la le la ofaya ku sa wa tu lo wala fiona tamai tai pānemia. Marka penge kama u kou mingiska le kou ke saungoa u mar saungoa nga whapea. A whaila o lea, e se mea ia ma kou ke iloa kui whafo. E se ma mea ngai kou ke whaia i kokongu, po mea ngai kou ke sila fia i kokongu. Ai se anga kou o mai e kai minga kou fia manga o kou ke o ese ai mal HRPP. Ai se anga kou o mai e kou whai mai a ma kou. E ke leer whale kongu lai kongu la HRPP. O le lalau o fsiriak. Ai se anga kou fia manga o ai lo kou ke o mai kou ke avea tulou. E kou ke manga o lo kou ke o e avea makai, ai aru ese kuila epa. Nga kou o mai lo lea kou whapea wa orkala lea lenga kou o maia. Ioi, e mo o mia le se i rungo mea lai whai o pala, o ma ngau mau mea. A lea la ua mako avakulo mal whaatua tuanga, ka kalo i lea kua, wha uinga o kou e lea kua okay. O mai inga o e sa ili malo, o mai inga o e ka se i malea, o mai inga o e fufulu mea parpala, o mai inga o e wha mama mea ele elea, o mai inga o e whailea mea kong, lela avatu o tautou te o, ai wha o ngaka e kisi a uko. Lela ua ko o aku. A lea ua o maa e ngei ua kukupu mai le maa wangoa i o ngei mau mea, a lea mau ke kapisa aku, ai saure kua inga kala lea wha mai, ia e sea mea nai tau te tapisa mai ai, ai a wingo ia mea. O tau maua mai, nanga o leu ke whaaso aku le angoa i o re Samoa, le li lingi le afu ko kongor kako wakungu, e ala i kupe lafo, e ala i mako fisosoangi, le foila asau le ka mero sanga re paki, fia afe ma milionga ia la masa aku, onga o le loko kangaka, o ngai elfa kukuanga ko ki whaia le ameo kongu. A le foi la ua mako whaalongolongo aku. Le ua mako whaalongolongo aku, a le foi sau ko inga saungoanga whapea mai. Ia, ono sai mai le ngai. Ia, se a tala sala tua nai avat. O a kala sala kua. Tulou. O a kala sala kua. Ele aingi kala sala kua nga o kala sala luma mea sa. A lea vai le tutupu mai wha le tonu. Le ua o inga o maliu ma lea sa kingi singia. Maliu marka ma loa ngofo a rii. Wa lewa fo inga soifua ingei ma saa kulo ngafu ma kulanga uma. Ma li liu waitangata. Ai le ai ma se vai akunga wa tau fai maisi na ai. A lea e pea kangia e kongeki uma mea uma ye kukupu mai. E kongeki uma nga ile case lea e loka i pea kamaro Samuel Olfesili. E le i kafa lo finga ngalo la wafionga kama ika ipale mia ma e alofa e a Samuelu wakakaunga kala ikua. Yes. E le i kafa lo finga ngalo la wafionga kama ika ipale mia. E ke le o sila ange ma e fesili ifo. Ola mea wasanga lokai. You are the person nga launga le upholding o le rule of law. Kulo. O launga le ala wafionga kama ika ipale mia. Uphold the rule of law. Uphold the rule of law. Fele ya kakau o Samuelu. Ai se a ua loka le ua over marakausanga o loka le kama defamation. Where is the rule of law? Where? Le ua palola ma peo likua le au fasioki kangaka kulou le whaafonga Samoa. Le ua peo likua le au ai aisa e importinga kunga le aisa. Nga ua peo likua.
konu afe le penalty o le skama le ngai kongo le custom ai nga whaasaoa kua le aisa a kufa i kua le aisa nga e kele ke ngeki malo le o le kungu o le avalea o la kuulu kele ke ngeki o le avavanga la iki kele ke ngeki o le amaitanga la iki kele ke ngeki o le ale loloa ma o la ku ainga kele kama o le aleanga ma faufau ma koyo i whangau kele karavou o le a koyo i o la kukei ma fua i sea o a afianga nga o le aisa pe alu i kua alenga re koru afer whaasalanga o le ri ingale ma wha ka asolo i kua. Where is the rule of law? Come on. O awhia ea, maawhia ea, e safa ai ngei maukangaka. A o loo kou se ei lava i o kou ngofoa vai loloa, o loo kou whelelei solo i a kou whongokanga, o loo kupe ale aku ngu o loo kulou. Ale ise se mwhainga voi singa leo o kang whaaleo aku. Leanga o au mala uku le fast. O ke ku o nganga o loa o le paki nga whaakuinga ele akua. O ke ioe foi e fisuisui ya i ele akua kangaka. Uola ilo uloko le saungoanga sunga lo ia lea nga firmako porkalami. Ele kako ofisa au ku nga ola ilo uloko nga pauar mele mamaluai o le ofisa. It's the office. Aor kangaka. Le ai ele o kangaka e mafuai ngā loa ia o kofinga. O kofinga. O le mako whaakokuanga ngai waku. Mamaku a fesili lo mafaufau. Pe ai sea wa loka umai. Loka umi ai Samuel. A o sesi. Le ai ma sesi e o ofo i le pale menge i kaimi o fongo kanga. E le ai ma sesi se i fesili ngia. O fea lea ia kakau lea kama. E iai ngionga makua, e iai songa ainga, e iai songa kamari anga, ai se hau sanga whai ai whapea, ai se hau e se ele treatment or kama lea, maisi kangaka. Why? Can the Minister of Police, can the Prime Minister, can whoever le pale mengi, can somebody answer back? E o oa ile vaenga, e o oa ile ikua ngai, le ai ma se ikua ngai e fiafisiria le melea. Melea lea ingo ka whaiak. E kau pesto maare ke leo mea e ko ke whaahalu wairi sa vili isi kaimi e kalangoai. Le ai ma se whaipule o le ikua ngai walanga o maka upu ia whaikua ngai. Ko ke questioning ala le malo. Al mele iai, ke leo le meo le sa vili mai mau. Uro, ke leo le meo le maka upu pasi e le iso nga kahua. Peo le uru pasi. Ai le ai ma sesi se ifisili ngia ma whaapea mai. Leo ke kalangori kua ngai walanga o lai loka a kako walua i kakianga o mea. O Samuelu, lai loka e le makanga ruenga o leo o le malo. A kako walua la i le ku uwhaafaingo fienga o mea o lai loka le malo. Yes, lango le administration na le malo la iai kai mea. O le fisili la, wai ai e a sesi o le kua ngai. Wai ai songa loko fua ki eifo. Se ionga fisiri ngi ai, lau a fionga mingi skao leo. Lau a fionga ka mai kaipāne mia. Lau a fionga kuala pong fasio o oe leanga maua e o lewa e mei i e wha mei e se le mingi skao leo. O le fisiri, ai se awa loka umiere ka malea a o le defamation. Le ai masesi. Pawar me lenga popole le ke leo le au kua ngai o si ikanga o lako kokongi. Pawanga. A o sesi se ifesiria. Ai se ali e waloka umi ai Samuelu a o le defamation ngā mea e lokai. Kau whaaleanga i leo. E ei se mafuanga wako lo kanga i lava. Maybe le lopo i loa i Samuelu ngi mea. Mai, o le kua ngai mongi le ngā mawha maongi. E lope whapehaku sesi. E pea inge ko mea li lau fionga mingi skao leo malau makanga ruanga. Pea inge mea o le kau ngā kia o le ilo er kama lea a le wa umi e fonko loka. Si. Langa ka kaunga ko questioninga. Mea lai fai er fai ngā malo. Lewa o kalangoa mama a le longo le lau whaafonga. Malu le vai lo fina ngalo. Oe fo ile te lango ina le malo. Ia e lango malo loto mama, malo loto sao.
aua ne i tātou lango pei o le kāvingi. Le hai. Ave ese ko ai ngā lango valea ngā le whai kulou. Ave ese aua ne i o tātou pei o le au lango valea. Lea la ko ki nganga la ko le agree mea kuila e pala e whai. Ki nganga makua whioki le fia whao o lima ia limongi. Ai le haima sese am whain kaukala. You name one media. Ale vahenga whao whai le HRPP. O koe whai skala leanga ia limongi mkuila e pa. E ui le wha pulu sala laula e whai mai. Even le observer. Yes. O iaia. Ai mai se foi ka kou Samoa. O iaia ngisi o koe whaia maingi ngā mea. Le ai. Ale winga la ngā leo ke whaia. O ke whawhikai langa o ke loa mo ukarikong. Ko foi mei ngō malanga leo. Ngā ko ke sirwhia. Ko ke loa kasi ale upu e sa langi umai. Le whawhikai ngā mai e ka ngakarai o. Asiata. Whawhikai lo ku lea mio kongu. Mo lo kau kalai lea mio kongu. Pawanga ole mea, o ke le popole pe whaamalia inga ka ngaka. A o ke popole po whaamalia inga sua fo Yesu. Pawanga ole kaka kau ke whewhewhe. Leanga e whiu ka ngaka e whaapi o pā, maola i leo langa kau whawhau. O le upuale le whiewhe ko kele. O le whawhau, o ea ngā mea whawhau. Ia a whawhau o ngai koe pāpā mai a me i kukonga. Yes. Nga o ko pisa i whawhau ai umaya e pāpā mai a mea ngai whaasanga ku ia i winga nā lea leina whai atula utala. O lo whaangongoanga ngā pia o whaavai atu i tūlanga o press conference e au mai. E tai o le tātou atulu. E pei koe fōringa mai a wha upu whaawhaingo fie a tō saunoanga i senga ngana whaawhaingo fie. O kou ngai whafo. Aua kou ke pisa kele mai ngā mea kou kele o iloa mei ko kupu ko kong. O la ofesiri. A o kou fo inga kou o mai le a makanga ka umai a maa kou. O le makua kele o le mea whaale kongu rea kukupu kukong. O tau. Yes. A lea la o kou maua loa. Nga o nga kou maua o le mangu maa lo. Kou se eilo i kukongu. A le fwila kou koe nganganga peipeo nganganga kuila epa. E tau te le malamalama i mea i e tutupu tutonu. Whainga malo. E mea nai whātua awari tau tala mai o tau nei whafo. A o tau watu tau te taa while mu ma. Ai. O le la kau aunga pei e kau kingo ia e sau. Ai kau leo ia ia ko posia ka kou a mio a lele i umas paya inga. O ula, makiki, mapale, mala ei. Mo lau fionga rika mai ka i pāle mia. Leanga e iai ka ngaka ngai whaukua inga lau fionga. E iai o ka ngaka fo inga sa kaunga umma kwa le HRPP. Ma umma kwa. Yes. E iai tangata na milia whaukua. O ka ngaka fo inga ngā mafuai. Ngā kuila epa mare ngau e pule kua kasi. Ka ngaka ngā. Kangaka ngā fōua e koe whio aku, koe haia ma koe whaafai ngā ruenga. O tangata nā nai whautua ina, leanga whaukuanga fōi, o le mafuanga fōi ngā, slowly they are trying to drag you down. Yes. O upo le alofa lau fionga ka mai ka iparimi, mau ke alofa i lau fionga. O asiaka, o le mantua alofa lava i lau fionga ka mai ka iparimi. O upo a iar kusi. Ma o nga ngana fo i e whaupopo e leanga nu. Ma lea tunu. E ke i loa le uso mongi. E whai aku sa. Ioi. Pāua leo le me ke i loa e rika ngaka mongi. E whai aku sa. O paya inga ngkuanga iaku. Sa ngongo kia mako ia kakau e kau pisa kuloa e kau whaiaku loa ringus pepa uke mangkua e ngango whao ngā lau psewa langa sa used to be o le enemy leo le HRPP a o solonga le lei lava e le fionga ngako ikele o la mea sa kau mo whaiaku le psewa e whaiaku e alo loa makua shut down na yes o le leanga i o le mea sa tupu
E o fo i le build up mai o le whainga paloka. Lau fionga le sa whapiko fia me, mori mau la auli, mori mau olo, e mori mau wein. Ngā makua whaasā kuira epa, ngā whaingi a kou whaalau i loa i runga o kiwi a Samoa. E ui e leo ngi kiwi ngā u mia e se HRPP pe u mia le malo, ngā au i ai le lima, ngā au i ai le lima u a mea, mea nai ta ua ka ofio le iaka. Whaafekai ngā re kasi are koha ngā kula i mai Samoa, re kaimi re ngā i ko kongu wā, locally, I'm talking about locally. Ka kou i Samoa, local. Whaafekai re whakasa. Whaafekai ke lea, lea ngā e le au aku mea are kingo i mea lea nganga. E le au aku le lima palapala i mea pa ia. O i ngala lea fua i saukala. Ma kou ke, vai nganga vai a, nganga lau mangu ia. O au i Samoa mo uaka ma mea uma, vai le, vai vai ka ko ua lau fa ia uma kuai, lau fa ia kuai kupa i fasa lafa, lau fa ia kuai kau ofe, lau fa ia uma kuai ngai ka ngaka. E mea uma ia leanga ka ofia ia le lima ua mea mua mua. E kau mawhai e ki kinga lea ia ka kau ar ka ngaka. Ka ku vai ka ko ia. Le la pi whaka alonga le mea. Tono ulo fionga sa whapiru, le la pi la whaka alonga. Le la au mai e mare au lau kuloua. E lengi media wa e nganga o karangoa whaala wasa. E lengi media ka ngaka ia. A le la sao mai, ngare fia o mai o mai e su, pai malan whai, o mai e mana o ina ia whaalu maina. Waka ko vai ka ko ia. Wa ese ale mea wa mahalosi e ilo uloko ila ufasoa. Ese de, ke leo mea ngo ukapenga. Wa ke leo le lisi. Ai or kako por kalame fo ia sa wale nganga o le mea e li fa ia ka ko alu ia. A whakanga mai loa langa o ke kakalo mua. E whaila o kakalo upu e whaila o kakalo le tuai. Fe sosoangi mai la ufasoa o mea wa ukapenga inga, o mea sa osu e su e iai. Ma mea e ke au maia. Whaakanga nga o mea e mawhaiong whaasoa. Upu ia kakalo, ke roi whaakinga kalinga ia misa lele. Mori mauai fo ia makailinga, mori mauai fo ia au makangi o Amerika, ka ngaka ngala ko vaai le whainga o pokalame ngi. Whai mua muare kakalo whai ai. Le lalal ngā lea lai ngō whai atu. Wha maruru ia, oi pia whapea, you call me evil, you call me whatsoever, that's fine. Yeah. Wha maruru ia, oi leanga o mea leanga ngai le malama i hele tino. Yes. A o lewa avatu la uku alalo. Lau o fionga e kamai kai pale mia malau whai ngā malo, o ai e asuru i ele akuhu. Kangi le akuhu. O ai asuru i ai. O ai a mapu i ai. E mapu aku i lau ka inga. Mapu aku i au ao. E mapu aku i lau whako whala inga. O le fesili lea ua makua le mawhainga kari e oa i roa ia ka mamai o le kula fongo e o i wha masingo makangaka i ngei usila, makangaka i oi Amerika, makangaka i ngei Samoa, ma ause kālia, e uu o la konguku, uu mamoa ulu, lomi maulu. Pe ai se a, ua kausanga o kauwhi ai le kangaka i lalo defamation. Oka ai. E fiu e uma mai polo fesa o kula fongo e le kalia le fesiti lea. Yes. A o le pese lea le fast. Rule of law, uphold the rule of law, uphold the rule of law. O fea iar kamalea. O fea ngā ia whaavai. Constitutional right. Where are his constitutional right? O fea ngā ia whaavai. A whaifo i wasa pela mai e kula fongo. E le ilava ea le kaofia o le kua inga kangaka. A whai o lefa mai e kele o nga passport, pe lima, pe koru, pe wha, o ainga mafua, ainga kele passport. So le se e hoa ia ka ika i le se lo ia, ma whaingo kakalia i fesidi. A fo i la o le pinge lea, o le wha o ngā inga o Samuel, o le mkangaruenga o leo. O le pinge lea. E ka kaunga kele o identification e ese leanga a oso wha iaku o le e wha pea kangaka. O Samuelu lea leanga ka ua kakou, alai avaku mai lea o Samuelu, o Simi. It's for operational purposes only. E flight risk le kamalea. Wa e kasi ngā vaenga e ka fio finga ka ai. E peila o au. Au ma ngei la o por kalamere ngei.
ai uma enga wala ku mala va lele wa ku mai se poloka ma ku mai se ka ofi ma uma avero ku folau avaku that's fine ka ofi ro ku folau langa I'm a flight risk yes I'm a flight risk or the city a flight risk somewhere yeah le ai ma se nga mea ai ele ai ala se sior ka ko fainga malo nga filifili aku ma palo ka aku e se ifisili yange ma fisili fo ai se walo ka umiele kama ya nga ka o ko fa penga la fionga tama tai pare mia fa malulu ai lo fianga le ai se mama io me ye lo ko mama mai mama fo ka ko fanga wale tu lu e mangingo ya e silafia le loko asia kama por kalame le tu ya faingo fianga mala le nga ilenga o leo ke fa leo akua le tofa ma le utanga ale pa ia o Samoa o le alo lofa ia o le fainga malo o le alo lofa yo kankalango lango e alo lofa lo fionga ai leanga ua mangingo malama e iai laia mafua ai o nga kau fai ma kau sa eleva o re ka inga la ua fionga ma fa kuai isi mea langa iai le si ko inga leo ya e ko inga leo nga langa ile ma fainga se ia lea pe afa pe o ka ngaka ie ke ngau we se ia lea o ka ngaka nga koko lea that's a nice one and that's purely from the spirit yes e impossible ko fa mai se ilea and yet ole ko ke fa fainga ruenga inga e nga koko inga lea impossible wow thank you Jesus that's a good one or kali dengar fa fikaudi ele or kali lar ngar fa fikaudi yes le la fa ko a so ngei maya or kali dengar samo or kali lea ele o sa ola fenga ruenga ele o sa fainga ka nga se ilea pe e fa fainga ruenga inga pea e nga so soangi e koko ma fa kupu ma fa mafala ma fa sosolo ma fa leanga ko ai mea ilea it's impossible leki yo fai mai le tala le tusi wow uproot and replant oka se sa o fionga le tua le ti ofa mai a e manga o se la au fou a e manga o se mea fou uproot sei malele ilunga and replant makoe koko o le melenga fire ka ko fainga malo I think if there was one mistake ele io mai sei no mai vele futi yes waru ese sko ingo kuila epa yes wo ese anga mingiska yes wo ese le HRPP out of city o yaingi ala ko kama fa mo ingo ko koe yes o tangata na sa fa o nga fo i le la fainga malo la tau te totoina fa mausali ya aya o la tau fo ina lai mala malama i le fa poro kikinga elea la tau te mala malama i saikolosi ma pionga ma saonga ma fa ala tua ma fa ala luma e mala malama uma i mea nga so o le mea lai ai o lai se i le ava a lai maulonga aka ya mala vale por karami ki kiro kur kai me ka un penga la wako ya lenga leo le tua ke lo fuanga kai i meang fa kanga mai fa kalango ai la ka penga la wako la malanga ai fa te tele ele nei fia fi sa mo le tunu pele loto malanga fa te tele to tele fu o to o meli mai ma looking out for me. Yes. You care for me and my family. I've got a family. Yes, I do have a family. I've got a beautiful wife. Got a beautiful young family. O lo kausisi o kama. Barasul lo te usanga wa ngase le vangsa vali.
ai whaftai le tua. O lo o maua le malosi. O lo o maua le malosi. Whafkai ai le tua I mea uma. O le soifuanga fwere ngei. Awa ka kou ke whewhewhe fua I le tau whawhewhe mai a le whili. Whafkai fo I ainga. Ia, o le upu mongi ma le upu kaukingo wae o lea e whaftai nei au nanga mau mātou whaiwai le whai ngofie. Ai aharu sua kanga o whaakele e moi ma wha maongi ma kaungu mei e tau te popole mai ai ngai o ukei o kua whawhinge o uso, Australia, New Zealand, ia o Samoa, ma Amerika ma kele o ke ufa mai. Vai oi ke ua whaapo o e sesi vai oi te ua la ngai kele le whiri. Ia whai ma pinge wha maura u kala le ngei la whai atu le fia whiri nei. Kako kau ma vai rola ia mo mane akor kamano. Ai enge mea wha pe ngai kupu ia gea. Ia pinge wha mauai. E iai le mea mongi lea e pungi pungi er ki Apollo. Ai olo ofiso soangi ai ka ngaka ia a veongi kai kai. And I'm not saying a fast pay HRPP. A kupungi me whape ngai sesi o mākou o lau whaasaralau including myself. Koe ngai me whape ngai leko ke popole mai ai. If ever happens, which is, I know my God, o lea kua, o le saunga le mu. Ioi. Ai if ever kupunga mea, kako karangua kuia mai ke ua mau ko wa tele ila tou pole mai fa pe mai ila umalanga I Samoa malea if ever ku po se me fa pe nga ko lo le corruptions in Samoa is real. Yes, corruption in Samoa is real. Longo wingala ya mai pin o u kire po pole vai kai kupu. I'm telling you ile suwa fa Yesu ge riso e papangi ai lima pipi o aika ma ilima. Iyo. Ya. O la ko e kau mo fai mai nga mea. Ia sau vo ilele ai ke o sau la ve ai se ka. Ya. E o fai ai a so fuanga fo ile nei se e siria ku no. Ala te fai. O le ngai o mi fo ile o la ile se nga. Ona kele o au so fu mi am kwale ya se nga o le ola. Iwe. Ai fa pe ile o mi ro wola ai mai singa ka mai kai mi a o le nga ya. Oka. E tau lau e te tu lu mo le tua. Oka se o mi ke ngofo ile ola fa va. Ia, maybe e kangor kanga ka ola kau pule le anga fa pu lo wola ile kingo. A o lo wola malo sau fanga ile ola fa wa langa ile fisiring ia me nga langa o kangor si fa umale ola des. A o le ola lai fa wa ola everlasting. It says everlasting life. O le ola ile e fa va. Ai rongo fia fo ka kai popole le sa. Sao ngi fale anga e ka wa fo ile fai o tatu por kalame ka mo fai nga suile o langa e ma fuanga e ola ile fefe ono olo e ola ile o langa kuai ioe a ole e fa mai a ole sa olo konga male upu mongi e nga ke fa ke e se inga le fefe era nga tau rua proklame leva ona fiafi alo fatele mo outou ia ke wa ise si ka ko fa sisilanga wa misi polo seki me uma ia lena o le ngalo to inantu o le tatou a onga lupe foi va ese leo ro matala pe tatou restaurant ia bili le tatou numero na po le tatou email na ia pe mfai foi na sua tu la songa fu nga wa lunga o ke pole fu su sao tuai o tara e se lauta la le stala se lauta la paula valena ai fuli e fa tanto masino le kuata e free for ile se pili de tongina ya tawurunga la ia ole proclame o foi ngalo nisi o fa fifianga fa ungo le neva yaso
ia tala au tua ia o ngisi fa fifianga le mo vai aso fo ia e fo vai aso le to e tua tatou ia ai alo fa tele fa mangalo se upu ma se nganga o le tau tamari la fo fonga ma tele alo fa tele mo o to o ma la vale ne fiafi asiata fale malu pio voliko soifua ma ia manuia